se fulu male tasi me tele bute ni le se fulu male lua I le dia wo li ma tango fi toi tang ma ru fiolo le dia so fu wanga so fu male tasi le di ma sino man ti lua filo li ma fi nga fa tala fa toi la mai mo mala fa fonga anga sa mo todo mo to malawa for the finga wenga BCDC company lunga le tele ia fa pe fo I lunga ova lele ma lo so fu mar wi ma le langi ma tal siolo so longa le leilo waso ia fu fuanga o lenga ia tu le fai unga ole dei fo I yaso ma malo antu le telinga ia ti pe ni ele to ma tanga mile down le la si uli me fo stimulate ma antu le wa down to ma dai au ona ia mo esa mo ele ngati to ni sila e fa pe fo ia tu ma polo kalamio la woli ma fonga mua so ia really to life fa ma lo le fo le fiva ia ma lo fo ia le tawa tai swinga ma le tawa pe o mo le mawina ia wa ma tala fa sang ma lu wale sang ma li le va finga na ma lu ia pe fo na tanto mo le mawina ile aso na nafi tala tu na nafi na ia ma le so fo po wa ia mo ia le ma lu te ma lu fe no ia ai so I level tali ia ia va pe fu le o 95 mai ia o New Zealand birthday yesterday tanto o le fai ngol le via so va talvanti o una pa ia le tua le na fo sauni ma tapena ia le fola le tua so se fatta frito langa le fai ngol le via so ni si ka le sia la so anta la tu te tapo ia o le sai pe o basi ia le telo tanto ia o le da fo I sa ia na una va malo to ia tu sungai pantele te mai te sa va pe fo ia le vasenga o fai au ia ma so se tangan tala volo o tautua ina le fina ngano lo tanto wali tono ri sila ia ma tuno e ma lo le o sa nga lo fo I le fa ma los ia o tamama tina ma tuapa anga ma san ia le ala le de yo le radio sa mo fa tala vantu ia to le divai ngola wali ma lo le on sai ia ma lo fo I le tawa tai tu manga wenga e pe ona nga pa ti ai le malu silo do ia tau si o da sa mo lo malos ia ia wa le me foi le manu lo fa tu tai fu tanga tese fi wa fango mai ala ia ka kangi mele ala pa me ko li ma mi ngang ka pe kwa la me wa ka le va ia ala me wa ka le va ala le ia ta pe dai na le fa na ia tu le ile onga ia wa I masan wa tanto masan ile umo le mafana follow me to ma le tang manu lu ia wala ia ke faki awa le lava ia sa mo ala ma fa ko kimu ia ko fa ma ola ma pe fo le pawa inicio tang ia o longo wingor ku langa ngai ke no ku sa mo ke fiu kapit ia fa tal va tu le ia woni ia fa te ia mossa ma la inga dai me pone I au se talia ma lo le so fo mo ma langi ma se utirang ia me li fa bona ma va ngai dai pori dua Wellington ia ma lo so fu mo ma le langi ma fa un o le verso te le la vaina fa te si me ne yo ainga o fa la po tonga o I ka le sia ia o fa nau ia la tu ta longa ia so sko inga me fa to no wina la vai fa un o le verso o lo te vai tu winga o le tau le fa un o le verso la le so la tai au la mala sa ai toi fa manu mo ye la so fu ma de tua e ma fa le va su ia winga o le ta pe a fi nga lo ile to ina ya na le ta tanto ya na o le fu la vo tanto polo kalama fa mai la ko inga le me su ia ya nga le ya le se me o la tanto ma fa pole sta fu ne ya ila na ia la mala na ia timu mala na ia o no ku vai ku le lanu moana pe ua ai fo ile le lanu moana ila o sami lunga le vani nimo ia e kau le pisi mengi va le ni va ngo le abo ni nei maka ai o lai fo se mano longa pai la kem fo se la kola e fai u le riva yaso tele ata tu ta longa yo le sa di ai ia me fa mano lu on fo ile tampo inga le Panthers ile po na po tele me tomata ta longa le uso so of ina le Panthers e pe o ia le po le na malolo le Storm Melbourne Storm tolu se fulu Panthers se lus fulu ma le fa o le Panthers ile vai asun se vai tunde tolu se fulu ma le lua o le Roosters tolu se fulu ma le valu stemio da fa funga le ia ia ta tu ta longa ia sa ni le po ana nei
o le so an tau e misi fu le fai ungo le riva yaso e fua mai ia ia fua fuangana o le a e pisi e foi i le fai ungo le riva yaso. Sulu matamua ia fa tala fa tuina i pakuranga. Ia ma lo le soi fua maruia ma le rangi ma o i nai pakuranga fa solo mai i botni i alui foi i nai Flatbush. Tele o le meo le falefou. Ia o le na o lo fausi ai. Ma sa lo le se fulu mon tupu tau sanga taluai tele o no fonga i nai Flatbush. Na mo meo pa po visa iai. Ia antonu fu i tele pi tonu o au kilan. Ia mri usila antoa o le tele lava a le fa antoanga. Ia o le pa povi o le pa mamoe. Ia o le avoi. Ko i kikia o fa ko le pa pako. Ia e le ngi pa pako i. Junior for more van Talavantu le den ya oli dai Brisbane Australia. E be fo ia te Steve Malainga i Canberra. O lo ma futa mai le rivaingo la oli ma lo le soi fo ma wi ma le langi ma o le so. Fe lo lo nisi o tato fa talonga ia sa di bai. Ya wa la le longa puia li o lo topa ia ma lo o to manu. O lo winga o le ina su ya inga lai te o tato por la mi pantemi a wina tuai. Ya lava mai le on the side mau mai pea le job vai o le ole antam fa ya to le tato programa le awol me fonga mua ya we dan to an tato programa e pe o da masni ai sui la ten o le e mai mo e fa fonga mai le vai o le woli o i malesi le lunga i moliva ma tisi ampisala ya ma lova tele ma futo mai le vai o le awoli po seta hanta samua ia e va penga o le aso wa manuia ia o le aso o tang fale ton e fa tala fa to lo teman to stasio tamana o maile fa tala ula ia o le mafuta mai le aso ma le aso le vionga ia tiliano ia alo mai o lo so ale ni Tali male on the side. Ile fia mawa o se iunga tamusu e se me fai uputa. Uai ubale chalu ai lo fa mawa lunga. Awe ta faungai ole afia to find my own my chai. Vai e ona ole ale ai se me se itau fa apu ai o aso apu a o tele le fia tau ma fai. Tau I manula telu nei upu na ole tangi ma fa te patasi mai a oe lo wow le tau I vinga male tuli o manatu lava le pitau ole ya oe lo wow male lalo to find my own my chai. Vai e ona ole ale
langa te whai mai o ta mai tai. Vai ea ona ole ale ai, se mea se I tau wha pupu ai. O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai. Super Valley now Richard Packer letting vang ola only famalo and tuai le dringa yan tu sa maulu suya el salavang el sara male ainga le mam tu bida belpone Australia but we lo sui fua ya po lo fa se la lima se la ta la ile so Davita sui fa le mam tu bida Penrith Sydney yo ya nga elio le se kama se la via on se mai le ves fo ya ton ho tia yo to sa fu lunga le tan to wa le Panthers Love yao ma lolo sui fu maruia ma really sina te vai ma la inga nei ma to be na I sini ya mi se fisho solenga pasta Carl Skelton ma fo to ya sticker ma fu to mai lava 9 New South Wales sili to fu sting ya on ta to wo fu le ma te matenga ta longa fa o ma fo fun ile ka ko ka mo sanga fu le state of origin ya tap in a pin na lima yelo fa ai ya ma tap in ma ya lo on sai awal talo nga filo on sa iri iri ka wo kilo fo de manu malo ole ono sa ia matua lava matutoi te ono sa ia po le alu tulanga ole au I el tamu sanga ole state of origin ilini fo I tausanga Marol se fu manuia, te fatalo fatu ya te oe. Ile wa una ka sa te por kala me ole no tau mo oe ile. Ne fo yaso, yo e. Ia le li. Ole ta to lu tau le aso le ne fia fai tau ina ile kene se to. Alon fai upo iva. Kene se to lon fai upo iva. Fai mai le tala le kene se. Ona wala au atu leo Iova le atua ya atamu o fa pe atu ya te ia. O fea o iai oe. And God called to the man, where are you? O leu tu o le lu tau o tātou. O lawan ngā lafi. O lawan ngā lafi. Sau loi fafo. O mo le unga vonga le a ke fiu au mai ere. Ai na kule mapu. Ke mapu le unga o sau lei fafo. I le mela le kupu I kenese. Ala si fi le ya le tu me le ya kamu. Aleve me ua o faki la ole maki. Fai o laki ki mo la lafi. O le kaua a kamu. Ele o ilo aku la ua ele tua. Saulo le ole kua wala au. Soli. Kamu. Wa. Feo e. Fakule kua sau. Apole arkala pula me o kupu. Fapenga umaka ko isken. Ki nganga ko ilo ole sila whanga le tua. Ma le sila le kua e haki papa. O Walls o Fale, o Ala, o le Sami, ma mea uma, a lea kako ke musu, e whaaria lia, ko kako fōringa I le tua. O ngō kako ngaku le wāmaka ngaka. E lea o mai kangakanga e pungi le kula fongo le tua I le ola. Ai mai se foi o kulanga I mea o le olanga. O le kele o mea I e maa lepe I le malo, kampangi wha, tonga o lawa I ka lesia. O nga ua sola kaka ngala ko whaia mena, wola lafi. A o le whaave lawe le, kau ke whiu e la lafi. E iai iare kai me e whailoa. O lo fo le mau le kako kungu. Ke whiu e whapulo ule ka mai moa I lano le kango. E io mai ya. E iai iare kai me ke whaloku lai. Ke whalonga kwa ilonga si uleo. Lai, e ele mea lai, kangi mai le ka mai moa. E io nga moa. Tan mea langa. Lai le mea se le kai me ya. Whailoa loa. Ma penga foi la le lui tau mo oe makako. A uangi I e lafi kua o le ngā luenga, o le kupe, mafukanga, o mea ai, o isi mea I la lafi I kaka.
e whaangale a mai o mea ai, whaangale a mai o kupe, whaangā mafukanga, ma mea o leo langa ringi, e la lafi ei kua, i mea leanga ngala ko whaia. Ai o le mea siri langa ma ka unga makua, e ke fiu e ke lafi, e iar kei me mo oi, o le fili ar ka mole mo, me lea e mo oe mau, le ne aso e whamanatu mo tātou, o le whaapea a kamuia leiloa, le ai, a levanga sila fia le tua, a le se whaatari le tua, se whai mai pisankala, o la ale me oku, a ua ke lafi, o lava le ngā lafi, a ua o le fili ar kam, o le maua, e a whamuria le tua i ato e le ne aso, o no le suafo Yesu, amene. Tamu, tamu,
na tenari tau tua i oe a tamu po fea o e iei. O la na mo e koe la fie. E lea se senga masi o sole ia se uli motunga. E tasi le teimi te vai atu ila tu mai luma fui lilo le whaito o le whalamai i miro mo. Ia o le swai teimi te vai atu na o lo nata. Ioe, a lai te leilo atu po fea fo le mewa ma alo atu. Ia i vau te atu le sunga le whaifea. Ia pasta Rolani Leonta Mikaele. Ia mo le tātou wha maratu fo i ma le lui tango o e mau. Mai tātou umai le reia so for reilo la ta musfa uponga i le vai sope a tātou o lia le lofa malanga leo le tua. Talawa toi nai Amerika Samoa. Ia so fantasima Maureen Tufele. E mo tu umalawa o lo o mahuto mai nai Amerika Samoa le mui tawatu. O le dawa a mantai a tātou a onga fo i le leo o fautasi. Alo ina lea o a tātou fautasi. Ia wa lava le sauri atu leo Amerika Samoa. Ia po le territory fo Amerika Samoa. Mo le fua. I le dama sina fo le masina o a Perila. Ioi, vai foi sesi ke upa pa u le sami. A fia o ko a ulo kia mango. Pa wana mea ia longo mai. Ia se wal waku ngai o fa lea ia ko au kifu ma limo se sile. E ri a makariera ko kunga fo kasil masin fo. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. At Finance Direct Limited, I treat you like family. I'm Api, and if you're a homeowner facing an urgent financial situation, whether it's a wedding, a holiday, or an unexpected expense, I'm here to help. My professional caring service ensures you get the support you need when you need it the most. Call me today on Oluolo Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, because family comes first. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu whawhitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mai le timi au da tuai tātou whaalinga ma whaasisilanga mo nuu ma whianga ma futanga a inga e ka le sia ia ma nisi fo o whala putonga o le wa au da mai ala tau whaasisilanga i le tātou office nei o le Radio Samoa. Wa mafuona vavena au da tu no le ye nei swinga laiti en tātou polgalame marisi tātou whaantalanga o mai o le whaantulanga ina mo le au nei. Pela varmasnia i ala tātou whaasisilanga mo muai pe on e masani ai ma tātou masani umai o le whaalinga lea mo le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. Au ringa lo sau lominga o le tusi o le songa whaatasi ma le lominga o le vau filifili e mawai whaalopenga o Samoa i se sifo tutuila mamarua. O risi utala tu o Samoa o ala ngā upu ma tāwha i o le matai le whainga o whaalawe e pei o wha i poiponga o maliu le o siusinga o ainga fesila whainga o Paulo o se i whaalalo whaalanginga o Ekalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga na o le fitu se fulu tāla le tau na o le ofisa fo o le Radio Samoa i le tolu pā tolu o no Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau lominga mo risi whaamtalanga wala weile tātou ofisa i teimi whainga alwenga i le lua o no lua tasi lima i tolu
lua no lua tasi lima i tolu. Ia fefo nei, sawa la wala usaveu i lunga o lau telefoni fi ave ai. Ia la me tele tango sawa i loa eta i lalo le shop radiosamoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz o na whaima i lo leo lau oka ia alu antu sa o lau oka ia po o tusi lenda tuina i lau maota po o lau lawa. O leisia tātou whaasilsilanga mo le ainga sa lua whau. O le asopo ia le manuvale i le whongatia sau, au a ua sau ngata fo i le tia, e pei o le tanga tia na yutu malama le mele. Au alau whaafunga sa moa e maise upa ia maululunga, e tu mau pia mai le amatanga o atu le ngā taanga, tulau na lava. Ai le avatele ma le whaaloalo, e toi whaamarato tuai le ainga sa lua whau i le pitonu o tawhito i mangiangi whaapea. Ya, ai maise fo i ni paola ma ni ngafa maululunga, e malu aisi o mātou ainga i Samoa matulu inga i fia o langi. La tātou maafutanga masani e whai unga masina te tasi. Le aso lus funmariva o mati. Lona winga o le vaia sa fau. O le a whapele o na whaatau nui nai. I lengtu nai luanga i le whai le fiafi. I le maunta leo le taitai fono. Se fulu wha pe Salo Place i Otara. Whaamole mole mana tō maila la fonga e whaia i lau whirangala malie. E pei ona o tātou whai unga fonoina. Morisi whaamtalanga whaamsotai le olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Whaamtai olo seinia e le taitai fono male lau. O le isia tātou whaalinga mai le whale lalanga village. Wa tapena i le whale lalanga village se mafutanga mo so se tausanga po le matua mo le ono vaiaso e ua whaingoina leo le ngafa tau lima lau soifua o se polokalame fsosoani ai i le soifua ma loloina e whaunga i le ngangana Samoa o le amanta i le aso lusu ma lima manti i le itulai se fulu le taiao a ngai i le se fulu lua i le wauli o le nofanga e whaiai o le Clendon Library i po le whalitusi nai le pitonu o Clendon so tai vave mai nei tei ua misi lo amroa e ala le emaili ia penina@falelalangavillage.org.nz penina@falelalangavillage.org.nz ia awa lava lo le stala ia mo le tuina tua i o nisi mau whaamatalaga o le nai te nofo ia ma e tu fisili ai le nei fo ia woli. O le whaasilsilanga mo le suafa a toa mafuai upolu o tanu ngā madono e suli moni o tau mai no mau po mau. I le awa ma le whaaloalo e whaasilsila antuai e whaapea ua tasi moe nei le tō wha ma le whautanga i matai masuli o lo ova aia lo tātu ainga i le maunta i tanu ngā madono. E vala au whaaloalo antuai i suli moni o tau mai no mau po mau o loo a fifio i Samoa. New Zealand ma so se tafa o le lano langi e whaapea. O le awhia le tātou whilo inga i le aso lua o Aperila, lua a whelua lima, i le tulae lua i le awauli, i le mauta fono le ainga i tanu ngā manono i Samoa. O le awha moe o le asa i lia ai se tasi e tausia lo tātou ainga i le tino o tau mai nuu mamao po o mau. Toi whasa o atu tau mai nuu mau po o mau. I le suafa a toa mafuai upolu. O loule awai mai, o le ale tau fiai se finangalo au tasi, mafuli sia iai finangalo le ainga, tau pulele lofo le tua i te au tielo tau soifua, i le aso tau poina, e whaamara tuatu e te fio mai lava, ia ma au mai lau taunga e peo le upu na whai ia le pea. Ia peo upu na whai le pea, whaia ma le whaalo al tele, whaataiolo sainia, e mafa vantau le taitai fono, tupu ola latina o lo ova aia le ainga, ma pala ia li i tai a kui o le au tustusi o le mafutanga a le ainga whaafitai.
Whaasilsilanga mo le awhioanga o Moataa. Whaasilsila antu. I aloma tama whanau po le mawhtanga aloma tama whanau a Moataa I au kilani I New Zealand. O le a whaatonu ina lava le tātou whaamui moe I le astona I neia aso lusfulua manti I le nofanga masani o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road I Papa Toi Toi I le tulai se fulu lua I le awoli le winga le aso le antai au e tā watele ia le tātou taimi wha mole mole tāla soifua I le lofa melanga le o le tua I te tielo o tau soifua I le aso o la paulo tātou te mawhaia me oma o na o le wha malo si mai o le tua wha te tele o lo seinia le laulau o le mawhtanga a alo matama whanau le whioanga motaa I au ki lani I ni usila nei. O le isia tātou whaasilsilanga mai le komiti o le anga nuu o le fono Samoa PIPC au ki lani. O le ale papea ia I tua foe o le tātou le tama o Samoa ngalo iaupa ia Samoa. Ai whaasilsila antu I sui mamalu uma o le tātou komiti whaapea le presidene o au talavou ta itasi o lo awai le tātou tauvanga I a me lua whelua lima. O le awhia le tātou fono le stona nei I le hall a Tamaki PIPC I le sefulu I le taiao e wha malamalama antoa I le tātou polokalame. E tā ualo tātou au vaa poto I le aso, morisi wha mtalanga wha apsotai, I le olua tasi, olua ono, fitu o I wha. Olua tasi, olua ono, fitu o I wha, wha aptai o lo seinia e le autustusi ia vai male malo. Ma le tātou whaasilsilanga muli leo taunu mai leo fisa o le Radio Samoa. I le rifo I vaenga o le awoli o le whaasilsilanga. Mo le mawhtanga alo matama whanau le ulua I la o le tala le lei me to tisi I salonga I sale no longa I savai. E whamara tuantu le tātou whontanga I le astona I nei aso lusfulu lua o mati. Lua whelua lima I tulai se fulu I le taiao. E whaia lea I le dofwanga masani. Lua tolu Franklin Road I Otara. E whaamarato antu foi I le tātou la fonga mo le nei masina. Monisi ia o le tātou nuu whato a maua le nei whaasilsilanga whaamole suantu ia I le nei aso tātou whaasoa matala talanoa a wafua fuanga ua tātia. Monisi whaamtalanga whaapsota ifo I Reverend Sione Tautua I le olua lua tasi fitu lima wha lua. O lua tasi fitu lima wha lua po muango tia lua maruwai I le o lua tasi o lua fitu o valu wha ono fitu o lua tasi o lua fitu o valu wha ono fitu whaaptai o seinia ia I la tau e peo na ta ua swafa tātou whilo ia I le aso I le alofa maleanga le lei o le tapa au sili I lunga. O nisi leo tātou whaalinga lewa au nantu I le rivaengo le awauli e peo na tu I mai lea nisi wha no mafio anga o nisi o whaalapo putonga o lo o iei o lātou whaamoe whaatolo wina lea I le whaaiunga o le neifo I vaiaso ia utangia mai ia le tele o tātou whaasitilanga nai peo na au nantu le neifo I vaenga le awauli. Wala vale long puia li o lo topa ia malo o to mabalu ya talo si o le nasa mo le leisa malo longa sina koma le nia woli ya masinga kau mafa e tanto ia le canto e lo no la ma mo nga e fa pio sei al ngi ya woli.
Malolo sai fonga moa ia tal fat fo il tapo inga le tunu uli nei tula le uli tala mola no futa po mai mo mo tala to mo te ena le fatonu se fale mali ule monio morianga ile mo ni vai nga tupe le tau fa valea te lo le fa amo ya fiele a way to the Pacific su spenga tong stinga fa fo mai talonga a ver ma no numerisio tanga te ona ina le kalapula kapia le San Diego Legion e America fa fo mai il falo teleno nei tala. O le si fatonu se fale mali sa modia ile le ona fati no tute tino mali liu sa fale lo wasi le panu tanwi o kela ni zefo. Sa ia te ena le monio morianga fam snong fatu malo ia kilani. O le tamaro lima su tu sanga sa avi ele fatana ngai tau fi ele fa ilo nei ngoa. Mo le te minei ile asona nafi. Li puti ai fa mo mongan fa stonga o lo failo ai. O le tamaro sa ia mo ole tu sama sfuru wa fetala ile tau fa valea sto tu la fono. O tua ia te lo mai le wa fi se fu ma le lima. O le masin te luai o le mafine ia Fiona Buckledge tanga te whainga ruenga mua fa le maliwa le tipe ne funerals. Tai e tau tino le monio morianga ilo na ia ino toenga o tino maariliu. Ma le se fulma le lua morianga ile mau o tupe le whaatau whapalea. O lona whaasalanga ila wina le masina 4 Aprila. Ai o le tamalo moria sa tula ilu mo le tamata i whaamasino Judge Belinda Pidwell. O lona loia ia Panama le au anai. Tai e whaulu le te ena o le monio mori, o le te ena o le moni. O morianga e whai e masui o le tamaloa. O whaiana na whaiunga e whaiana na whaamasinonga e iloiloina e whaatonu. Ma le whaamoe moe e toi tūla e whaamasinonga ia uni. O le tamalo o tala nei toi lalo tu tuunga. I whaamau maungan whaamasinonga sa polosi ai tua inga e lua so tūla whono. Ia November o le lua Samariva a Simalilima. O lo tāua i nei whaamau maunga i le mawaina e le tamalo o le iwa awhita la. I le o whoinga le o lan tautua o se whaatonu o le Panamaliu. Tiute na tele i whaataunuina. Januari lua fe mare rufurulua. Sa ta ua e neitis tu singa al whamasnonga. O lona mawaino le iwa afe. Tosa lau fixu tala mal tos furu o tene. Mo tiute e na tele whaataunuina foi. E le teimi la foi lea. Sa moria i lea te malo e whaatamala. I le le wha mau mawina i a mau. E pusamaliu mo le lango mawina. O le tamataisi o so e whaapito tonga sa whana u Wellington e ua mana o tilo. E tō te leo tangata Pasifika au fia ia o onga. I tonga whikinga whafo mai au te Ropo Clinical Studies. O mele Matthew Potter. O se tamata i te lavosu o so e whapito le no whanga o so e swenga whafo mai le Medical Research Institute of New Zealand. Ma se tamata i so e whai le whailonga pito maurunga le PhD. O le temenei o lo a wai se so e swenga so ai. Pe o ngila ta whaonga i tuingo tuipui o le COVID-19. E saore la po a mo tangata e mao lunga atu le whaatulanga no le la po o tino. O le body mass indexes ia po le BMI. Na e whaari ai ai patino lea i le mautinoa. O taiala o iai le te minei e whaatino ai nei tui o tala whea ngai mo tangata i tōta silma. I le taula inga lea i o tātou tangata e la po a tino. Ma le tilo iai o tangata maori ma le Pasifika i New Zealand. E mao lunga atu le whaatulanga no le so ona puputa o le melea. O mai alava le tātou whaalongoina tūlanga le o i unga e iai i ola maloloina. Pari e pota, o riso suenga i le tūlanga o le atele atu se tāua ina i mautinoi. E maua e tangata maori ma le Pasifika i tau singa tuso so i fō maloloina. Apetai, o i tā ua foi, e le o lava foi tangata Pasifika i a o onga i tonga whitinga whāpō mai. E peona i epo pōlenga mo le mawai o le sao whaamaunga. O whātai te inga i tonga whitinga whāpō mai le ne tunu. Pari e pota, a whaiele a waio tātou tangata Pasifika nei a o onga, e tātou te leilo foi pe whapepe o nā awhia i o tātou tangata. Mai e tala no ai e tawala mai le mainga tangata Pasifika e pe o na tele ai le wha amu le tūlanga si o mea i pāti te inga i tūsu enga whāpo mai, ma o onga. Se tūlanga e wha ono sauma i tūlanga o tūmanga nuu, ai whapea fo i tari tonunga whātāpo inga. O le tamatai fo mai ma le pai whāsalarunga mō mo le television New Zealand. O solo ia nei lana le star whāpō mai, mo whātunuina. E nā te tōngi ina siria marselau whāspuru waruafe tā la. Te luailo na whāsalalau ino whāmtalanga awe te se. E winga re ko viki lunga ola na upenga whāsalalau le YouTube, le espuru varu miliona tingati sa mātamatai. E wilawa sa whāmatuina re whona whātonu o whātununga mo fo mai ale Health Practitioners Disciplinary Tribunal po le HPDT.
ia Samantha Bailey ia lana fai unga le tausanga tuluai. Ai ole unga le suenga le tausanga ato ia na ngā yoinga fitu a whalau teleina i le asona nafi. O Bailey o Calais Tete, talua nei sa abe ai ma se tasi o to o wha. O whai whaastala launga le proklame whaastolo le soi fō maroloina le television in Sila. Uelo ai ole the check up. Ai sa ia whaastala lau ina ia te video i lunga ona na lava hala whaastala lau le YouTube. O whaali ailo na manatu i tala tō i te ao ngāo tui pui pui. A o ia whisiringia fo ia na o onga whafo mai, o sai nisi. I le tele o te video sa i whaalia. Sa i whaalau tele i naisa tu si whai tau, sa langolongo i ele tūsi eina, e pena sa tiru ai a wala sa whaawa wai e businessi. O ngā ruenga whafo mai o na whafau i a whaamai de pisi. Ma o lātu maua ele whai tau piliona pa piliona o tā la, o pulo whiki, ma i ola o tangata. O le amtaina lea le Tony Usila o na whatamoa ini whaaringo la ngona i whainga whaaporokiki e whausia le lunga. O le whaaringo la ngona talua i nei ale News Hub Read Research Poll, le sa manuia o na whatamoa ina mai le luafe ma le iwa, i le luafe ma le tolu. O le ofisa silo tala le Tony Usila Mark Stevens, ta ia whaalia, o whaaringo la ngona i whainga whaaporokiki. O se awala le whaatala no ai manato o tangatalau tele i tutonu o whaatameristanga o whainga palota. O le wharingo la nguna ale RNZ, Read Research Poll, o le amtaina ia Aprila, i le tusa maritai whaalinga o la nguna i tusnang taitasi. E au pia i le afe, o whaatala talanoanga i tutonu o le tuno au au. E tō tolu e se kula ati o sa ia ma kua mai ni whai tiongo ni whainga whaapao, mea por extortion. Tā la tō whaia i le supermarketi au kilani saute. O nei tua ingo ni tō mo whainga se kula ati, e whaasala ina tangata whaatau ini tuperi tongi. E peona lātou whaalia, o noni o loa sa lātou ngauia mari supermarket ar Pack and Save, i Manukau. Sa liliane ina masina tuluai. Whaaria le li leo leo sa tinisi nia o Savili Kevin Tiernan, e tō lima i lātou sa apia i lea whainga, sa talano atu. O niri e tō lua i lusfu tolu mare lusfu iwa tausanga, mare mafine estu mare iwa tausanga, o le atu tula i lumor whaamastong whaatu malo i Manukau, i le vai asolu mana. Tā longa, o le sui mo moro o Blacks ma nonu awa ia tu nei le kalapo le San Diego Legion, le tamarastanga le Major League i Amerika o se tasi, o i lato e ona ina le kalapo. O nonu e whaalua na maramalo le ipo le rolangi le lakapire o Blacks, o se tasi o tamata alo o ngāra tonu le leinei tua i le lakapipi o stilo na maoe, i le tala anga o le lakapi. Sa ta alo mo le kalapo le San Diego Legion, mai le luafe lus hulu, i le luafe mariru furfai, fai unga o lantale ni alo. Ta ia whaari aero na whakataia i le lasio Daisy Stepu i le kalapo. Le kalapo malana au tāpua i tele nau nausona amana i eina. Ua i ele te tununga o nonu i le olo le lakapi Amerika. Ma ua i whawhiawhia ina i le whai o stona stao i ai i le lakapi i lunga o Malae, a po tua fo i Malae. O le risa i whaavaina le kalapo i a Ryan Patterson, ua i te lia whiawhia le ngā yoinga i lona whaalia. O le te inga nonu o le a whaawawai o na whaatulanga tū māsani. O le manu malo ai, o le au. Wa whaasala ina i le au o le Chiefs, i se sala tupe, telu ai le ai aina se tasi o le na vaenga o fomai. I le teipi whaatanga i ki te le polo i le pou, i le lato manu malo i le ai tasi le Blues Hamiltoni, i le whae unga o le rua vaeso o mavaen. Sa mata mataina le rominga le Herald, i le acta o le ta longa mavai ai, se tasi o le au whaingalu nga le Chiefs o i kiki e seina le polo. Ina ua mai o na score i Mark Telea, i le tulimanu, i le tos fruiva minuto le ta longa. E le overki kia Harry Plummer, o le Blues, i le pou, mai au tapo le Malae. Ai o le suila ma fo i leo le maanga fo mai le Chief. E iene maanga sa ia toi kiki e sena fo i le polo. Ina ua score le tamata alo le leina i tua le Blues, Corey Evans, i le 5 minuto le ta longa. E ulava i lea kiki e sena o le polo, ai sa overlava le kiki le pou a Plummer. E se tau mawhainga tau pia le whaima tau pi le ta longa, o le au kiki polo i le tupalaka pi Pasifika. E ave i le ons pulse kone ki kele polo e amata mai le tei. E tau ia i le ofolie se skoa e ki kele polo le pou. Pa pena fo ini ki to sala. Ta wha mauni ai suiso upo le supalaka pi Pasifika, i le whasala ino le Chiefs i stale tupe. Tau waile ai a fua i le polo. O le tamata i ovi se silo le neti polo a tonga sa alote se sifa. O filfilia nei a vema presidente mo terminei o le whaavai o le neti polo ale Oceania. O le whaavai o le neti polo le Oceania e fitu ala to sui a wai ato toa whai turangi.
Samoa, le Cookie, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, ma le Solomona. Ai tolu na sui a wailangolango e awhia Norfolk Islands, ni we ma Vanuatu. O sui tūlanga nei ia Wainikiti, Wata, o ke rau, le presidente mo mua ne te powo o Fiji, wa maliu. O whai pelenga wa awhia de Porokalame o talonga Olimpeka i Los Angeles, ia Amerika, i rua Marifurvalu. I rua mai na palo ta au tasi marikomiti whaavao malo Olimpeka, ma whaamuta li eitau sanga, o le le mautonu. E tu sai ma le lumanai o le talonga i talonga Olimpeka. O le masir toluai sa a veri whatananga ar komiti whaavao malo Olimpeka. I se ai inga mo le teimi nei e amana i aile whaalapo tongo whai pilenga le rolangi le World Boxing. I se step i tele luma i le awhiai o le fusuanga i le Olimpeka i le LA. O le whai unga o nei, o mautino ai le whaawa wai peo le awai o whai pilenga i le Olimpeka. O se whai unga sa whaafite iai le presidente o le komiti whaavao malo Olimpeka, ia Thomas Park, leo le afaste este. Ta le whao fina le komiti whaavao maloro Olimpeka ia fusuanga i le uruai Porokalame o talonga Olimpeka i Los Angeles, o le rua Whamaru Furvalu. E peona tapa i nai whaavai o whai pilenga o ao. E whaavai se tino fau o whai pilenga i kolope tas. E suia i whaalapu tonga o whai pilenga a le IPF. Tala nalne yaso, maua tangata umar whamaoni, manu ia le so i fuia. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa.
Ole te mila wan le radio Samoa le divang ola o ni le was fully ma milu tu te ni le July tasi va te anti as you le mola le fi e mo ta tu tala pe on sa e fa fonga ti le July tasi fe ona tu au dan tu le July lua i le au le te mdei ole va tasi mele te lenga ya le ala au kuso fi le le Enterprise Motor Group i markau wa fo i le fa la lo ino le la tu va tala van tu le lenga le ala ma lo tu fu mo wia ma lo fo i le langi ma tafi le divang ola o Ia, malole, tawata i fo i lau kalainga, o ngambua, ia, wa mo le tau tua ino stato atanu, ia, paftai fo i mo le avano le vua, si o mātou tau tua vai fo i mo ia, le avano e whai loa ia, mātou tau tua, ia, malose i fo. Tanto te tau whaiwha mālo lava mālo le on sa ia mālo fo i le tau anta i tiu te mga luenga peo da ngapa tia i mai tau antu nei te pisi le ala. Ia o mi isu so whirangalo au whaafonga ma tāpo i antu lo o tunu. Ia whaafitai mo mātou avanoa, ia o tūlunga mātani lawa alo o awau pētatu promotion fo lea o le Afrika la, ia o le mo cash bonus, ia po tūlanga fo i o la fo i e whainga discount ia e kato tā vale. Ia tono tatolo toa o lo tele mananoa e tato ka vale whai ona whai mai lau pilkilinga i mana ia pole nei aso po lele au mo se ap noa ia su mai ma tala mai au tato lo toa i ma whai ona o lo tele tato ka vale whai noa ia lau pilkilinga nei aso ia o tulanga tato trade in ia lo whai ona sabia foi tato trade in ya tu lava o so foi se tu pe no o trade in ya por la lava tu lava ya ayana tal no mai ma so sai mai ina ien fai on so on try tu lava ya ma se foi tau fai pi yo le tu pe foi le tong yo le o le finance pa pe la tau fai finance ya o ila to foi o le o fai on ammonia va no foi le i ngā luenga ia me se foi la to o lo mau atu mau kilani ia lo ia tato website na o le enterprisecars.co.nz ia na fai ona e sila e iai ia o lo ia foi ma le link au tafo tato ta vale e ma fai ona fai ei lau finance pa fa pe finance o lau sa ia manu le pa le li o le wa fa pe ai a timu ia le wo lo fongia tato te longo la matanga fu le weekend ia tarsi ia tai tu le ola male so fo il do aso bo bo fa tai mo mato va no tai o fai ma ia wata po inga le blues male oi le ka boy eri le o e lua o Bruce Marimon. Ia, tā lo fai. Ia vai sa pusa tishu nani, ai lo fa tele atu la vai lau tapu inga ia seu ka mafo. Ia, wale le iuso pa mandia fo i le tua le pa ponganga se tātu atunu, mandia fo i le pasami atu le weekend, ia, ai tātu tu whelua i tā mua, ia pātu tuaina. So for me, maria le telinga ia le ala au kuso fia le le Enterprise Motor Group i marakau wala ulo iai. Ia na wa matana aveia ta vale foi le mo test drive i le fa i unga o le reiva ia. So over se lau ono tasiono fantasy valu lima fitu tolu Great South Road i manukau ia le la tau tuan tu silda e lima fiona e misia. Na alofa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, vela Io mo ia vela le vela tele. Pe ora o ta was timi wasula i le tanto malo. Ia po na ia tanto malo ma tanto fa tondonga. A we ki alu se memma o le la so antoi.
se whakamalia nā leo pese mai I Leone, Amerika Samoa, e pio rei whaafonga tia le rivaengo lea. Wauli na ulus fulu male tolu bidu te o te nei a leitu la e tasi au ki lani nei, ia, e whaapenda foi I ale teimi I Amerika Samoa. Ia, e pio rau ta ustemi o sola I leso. Olo ele tasi nei o tātou mā lo whaalo ngia. Mai Amerika Samoa, whiwhilanga ngai whaatala whaatu iai, ele tamatai ia Ariana Princess Auva'a o ia o le Deputy Director o le American Samoa Government Office of Veterans and Military Affairs. Whaatala whaatu Miss Auva'a le ringa woli, te tele mo le whaawaroi nolo taimi maa lolo soi fua ma le langi e mama. Malo soi fua langi e mama le fioma Francis Iani. Talofa lava de marada mai mua po leo whanau longo fo le ilo le tia mea so. Te tele mo le tali o le tāna sanga fo e pe o le tui dātu te whaasoa I lunga o le dātu wala leone o le Radio Samoa. O mai le tau I nai Amerika Samoa le reia su tofi? Fai asina timo le neia so. Le fo lewa o le mai tau to malu mai aine. Le matou mo foi I tutuila wa mele ia e mo e au le mana ia o tatou motu uma Samuel a wale labe o le ai singa bevela me tatou no formi ia o le tūlanga le da e whape I mai le timu ma savili nai Amerika Samoa compared to Samoa. Well, mo ia timu ai le se timu te le po te matangi foi ele savili na o timu mama ba mele langi te nei. Malo fa tang ia atono o nai tele tau tele la teacher tuai na famrianga li Arian. Yo lolo ha o te mi le o mawatana o pa sina lolo wa le tau sa mo ia o tau near tau matu le tau fule tau le lie in bed and watch a movie at tau near. Ia le da tonu lava. Ia ona mai tau antu e whaisi pisi o lau whionga I le dei fo ia woli. E ma whai ai le I amatalia pe tātou te o tunisi vāenga o le whaatalanga po o le dei ia woli Ariana. Whai ona tā ua o whea ia se tōua whioanga ia o nei o tua a foi ia na futua ta o tua ile le stulanga wa tilo o le futua lus fu mala fa o tosanga ile so. Ia fa tsami la no ia o Ariana Princess of Amerika Samoa ia o tina o le malai loa ne Amerika Samoa male pangai tua la ngo le iato o jo tamala e sang mai I fale adupu sabai ia mai mai I bawala I Samoa po a pia fo you polu o lo do minga mato so la mato ni I tutuila ai tau sanga umha lo tu malanga I fane so sanga misi se te tua ina ia e le lefa ni no fala bila be tele na filo ai ni so ainga ma ai mo fai for le pam pam masani mato ai no fai o reunions ho ia wa fata singa ainga ma I lo te for elesima ma lo ai tala anu tua lele ma lo fa lo no winga la le nganto I ponu e fa pe fo ia lo nga fa le montele se la fai io mato le me mato ma o e tu puma mai it's mai tau po le ia na fanua po le tua fo ia na fanua le ma lo fa tai ia antono le nga le o le to mai tai ia na fanua le o tilo le ora e tali mai ni si o fa sili antono le o sila fia le to te le mai mo mai ma fa fonga mai fo le vai ngola woli ia antono se tasini o mata upu se lava fital no I se tasi lungo mene I fatal danga Ariana ia ile tanto tu malanga fa samo o tanto masnia le tu paoli le tu pao tamatai ia mali tu pale o to fa fine pitai e yaila malisi fa un poponga lewo tu want to yai ilunga ile upu fa peritania o le transgender feo de fa pulaina ia le winga o le upu le mo le silfia le malu le tudo so
Ia I mātua nei whakawhine Samoa o le mātua identity po le mātua whaatino manga o mātua lava o whakawhine o mātua embracina o mātua avea le upu sa masani o na whaonga pe ni langa mo le mātua I tūpā. A o ni veita, ua comfortable pe ua mawhanawhana ma pam le mātua tūpā, le mātua community, e avea le upu lea e whai mātua whaasino manga. O mātua o whakawhine, o le toi ai se stigma po o le toi ni la ngona fo ile o matati ngā I loto le a whapewa tā o mātua whakawhine. I le upu le transgender, le upu mai inisia tunu o Māoko, le ngangana fo whakirtania, le ua identify ai, me whaidwa mai ai, le mātou fo ito na tamata po le mātou I tūpā, o le trans woman, o le trans male, I transgender as a transition mai I le tūpā le li'i, I le tūpā o le tene po le tamaitai foi. Yeah, they're now the transitioning woman or the transitioning male. Yeah, the transgender, the gender, the transgender. Whakawhine Samoa, identify that way, pela o nei tangata, identify la ia tunu mamau, o au o le transgender whakawhine, or a trans woman / dash whakawhine. Ai I te tonu lava I o Amerika Samoa ma Samoa ua talia o le whaafine Samoa. Whaafine io e. Whaafine Samoa. E mita fo I molo tangata manisi fo I o mamae o mato whaasoa I taranuanga manisi fo I o taranuanga I me whaapia o panels ma discussions fo I. O mato Aveane upu e whailoa ele mātou whaasanonanga. Mātou mita fo e whailoa atu o mātou, elo mātou I le mātou I loa me mātou, elo mātou ni li, elo mātou fo e o mita mai tai. A o mātou ai o whaafine Samoa o le ngangana, o le anganuu. Ia, le lau avea le upu lea whailoa e mātou whaafine. Le simela a o tia ai le loto le simela tina ai pe whaapea atu seisi o oe whaapine iwe. Sa o le saunoanga wa o whaapine. Lele, malo whaapai. O le anta se antu I se ta sio vaenga na maitawina o le na o iaia lau soifua ia po le o langa fo inga lue. I le taimida e o fua tuaipena e le stalai fo I le ami po le militari a Amerika tau la antu le ida ia tatu lava iei Amerika Samoa. Na ea nga I totonu o oe o se alii po o oe o se whaafine. O le winga o la utala. O le utula I mele presidente fau le wa sau malana whaatonunga. Po lana polo a inga le wa whaapea mai. O tangata umalawa e le o se alii po o se tamaitai e identify ise vaenga e ese mai vaenga I elua. Leo la kiki whawpita. Ya atono le nei toi fia o le na kiki I whafol whaamtalanga na le li presidente. E se tasi foi o whaamasino I to tonu lava I o Amerika e ta amata mai le tūlanga lea I lo wofia tu tonu o le ami Amerika Samoa po Amerika. Lea le mafu angana le ina e anga I tonu a Ariana. I lau tup wae o te le matu ainga o tuangane o lo tua tina ama. Ma tuangane wha o lo tina mani isi lava matu ainga sa tau tua mai I le malo tele o mileke I ese alaba na au sa iai o isi sa lingi o isi le ami ia o le tamao tina sa tau tua I le Navy. Ia ma tua tele la o matu ainga sa tau tua malo tele. Ia na ola me foi avia I le masaninga va ai atu ma le lua le tau tua matu ainga sa iai I tau sanga fia. So I lo like titi pero la mona foi le au o te fia tau tua foi I baina a wala no mana o te ave tau tua le Air Force o an fa pe o la ave me se tacho pai la te o ba le tau nei au salu tau sama I salu matua o la mona fua le ese lo tutu wa e lo wola I fu e le tutu sa o lo I lo uba ai I fa ata I lo tino ma lo mo la mona Luana e au ia wa o whaafine.
Au to tonu na le lotu. O te manawa o te ola o tau tua malo. Ana aviana I lo ufefe. Ina o whamatalanga a tangata mato aina, tana la tu tana, ma stories te mutawa. Ma mea fo e tutupu I tangata pe o mato I the LGBT community. The gays, lesbians, e o whasawa ino tangata I e tutuno malo. A wala tutu ainga tangata, o matutu ainga tangata. Ya na biale man no fe fele lo para ayele lo to a wat for va join the elementary ne ai o mo ano le tala e yaile tau sanga o tangata fa mutai no fai una o te tau tua o le lana no fota talo yana ia mo te tano atu te le nei so o mo matu a mesa shuktina fai atu o fia wai manu tele o te fia tau tua le manu o pala aia wo sili atu lo le I lo le to le loto ia O lele mafuanga wa ola ve fau e sa no ariana. O lele mafuanga na lina e pala ia o le tele yo tonio. O le oti ia po le langona fo I lele you might feel out of place. It's not so much feeling out of place. It's the fear of I facia I te tutonu, pe facioti I te sisi tutonu o le te fia lata tau tua, o le fia lata o folo o wola, o te tau tua e puipuinga o le balo tele mo na tangata. A o le fefea ia o no whaktalanga mani talanga fo e wasau, ko ni tala fo e wasau, I mena tutupu. Ia ele ngata fo ile. O mata tu ia te tifanga nei e whaari mei fo I mea sa tutupu ni isi o tangata ele ngata o matu whawhine o ni whawhine tama po ni whawhine roile e whawhine tene la e vai tau a o whapea nasa tama o alofa se whawhine tene po se tama wa whasia o tuaile wa whaamotio la tu langa ni whapea. So for me, I still wanted to join the Hartaya or Tifito Tua. Well, Ariela, Lofia also to told me my loam, Lofia to Motor no I see also for Fafini. When if I saw my fiddle not so, or not so for it, Safi to two my or not to fear, or to turn my loam. No, my don't like your muffle found the money out. Aliela say, I refer to it's I'm not refined. My other two lay, pushing the barriers and the boundaries. Elena masisima fine na o ano na yo chan papel lo ano to the Air Force o to the Air Force fights wengo asi uma FMA se furu masina la ifa tali but so am fine na e ton o fine la vai regulation na yo Air Force papel for the Navy e umion fatali o sa vali mero na ile officer I had to lo kama seyo de amiga FMA o I fear the Air Force so iwo me ako fa o tali tsi e umion fa tali me saudi ami abang ile su enga fa de me ba su de eos e ha to e to fa esa me yo o if also refer de ami ale ma so ma fa yo chan de o te ma fa tu e se la vaya a one of the su e se la a one of the ma monte te ima fo e a wa tatu Sato wala nga ese uma wala le tua te tato Breila le wala le no so ni ami o wan le ami to le ami le lo ese fo le te lo wa ufa al mona lo wa ma fa il ne wo ni vai tau ni le so se it's a whole different feeling when you're in the service. And I think God wanted me to join the army for his own reasons, and it was to help build me. Ele tang milene fa tu tamana ole ami ya joy. Na fa tanga ina ile tu la fono le ami pol military on Italiani fa fide dai America Samoa ma Michel Bano teleo o America. So, ile taimin fa mai pa watanga tau pa tanga timina o the lesbian ma le game fa ona serve openly. O sitana ni fa finetinian fa ona tau tua as a transgendered female or a transgendered woman sa fasaina. All of si mwale fa to fa mo fa kini e pe koea e recruiter si a fa o
ile ai o kula ke ni was wole mafai o ma suiro ma fa o fiaru la tua o le temilan tau ai la afa tau ma o le fitus fu tau ma tau la tau fa tasi ma timi tasi mem brika Samoa now so family tana le fitipitele e tau na sa manio o futama e te apia fa tama ma tau ai fa tama le ai no sawa le e se senga mu le va la mutu o ta la mata ne wa upeni apa au o ni pepe vena ele ai ya malo lo se ke malo tap e mo pa tua ya ma tau ya fa pia tau ya ila wa la ngona wa o le fa fine wa o le fa fine Samoa. This is how I want to swear in. This is who I am. O le ala se reaction. O le ala se tali mai ale military po le amilitary mile wa le na e sauno. O le na whea tia joy e te tau tō si kaili whaakama. A le wa e watu. O le wa e te watu. Fine sa. O le ala se la reaction. O le reaction nei ale I mai ia sa whea tō o tangata fo o te loa mo masani nei o miso o mai so se lo wasa mai le tua o wai lau loa I se nei o tangata toa ula me tangata fa ale tia I ni me fai me tutupu ia lo wa tua o nundu mai ulo nei ale fita ma nei soldiers fo I fa pe sa o e sa fo ia tangata le fai me mana o ai ia le lanta toa ia yo lava a wa ia o te wha tēne, te wha whina tēne, mo ura trai tau tō. Uru maloa ia na e wa ship lo la aru le basic training. Le wha pia I tamo te wha patu whai luma, I le mua I ta. Pea so mua o tau wai, a pe se umalava lava wha civili, whai tō ningo le ani, alu atu tōro whai te le ulu, sau I whafo, wapo o le ulu. Al watu me moe ai amata training. Tua tasi lau nei, mai to al lima se furu maleiva alii. Ola amata moe fatasi kumatson o le bail name sound ye family basic training. I look ma for temi lai oh no, what have I done? What have I gotten myself into? Because also mano le associate fa fine in Rick Samoa Sophia's. Ona be ma tau sanga fo I Sofia se tau sanga lua fi mai ba. Sa tu tono ata fa ali po ata ti fanga fo ene pu Enrique Samoa I fa ata ti fanga. So it became this movie, this local celebrity that people knew as Princess. So I became that little, in my mind, it's a glitz and glam. I tell you what I'm really, I mean, oily and sound. Si lipa le ulu tātou po o le ulu, o sa bilingia o talinga, tātou ia la amata training whātama. Ia nā wha po ai ana ia whaiko training. Ia, o le ala ni o langona, na iai ni winga fo I lele a mea I taupa a ia pe iai ni winga ese o nisi o le au so lento limas fulmalaiva ia me se fo I lantou o le sa whaia ko le ninga I totonu o le camp le sa e awai antu. So ela we o lo tuma tono we tu la fonga pui ia future soldiers ia every single person pui ia umata ta tasi mai ni fasa waina po ni me tu fo ia la to o e o tili tam vai lai e ngana ni o winga fo ia fa fine o lo savani lo tala e ia na isi fo ia ali I uru malo fa ali mai pe fia tau fa ali me fo ia a o le chat watu sonu le ami I le luas fa mai bo tau sanga a o la tau ne fa to a umala to onga fa uma high school ba ya a wa foi a o sa o a wa boy lo foi tanga to o e assim o fasi malu si o ia ya ngai si fica na iki fa kwa fa ali me fima no ya o ya no kalima ia e fa ali tu foi you show dominance you show your power e a when fa pe mai si tu da vale mai ha we yeah mo ya na lo in trouble way mama no me fa salanga ya o sa senior lo sa ia training me wo maniana lo to fa ali tu I'm not one that you want to mess with foi e o te lo foi futu o te lo
Tau ai ni tu I ma whea bahai. Lele, mai le taimi na whai tau ko le ninga. E iei se tauana e a wai atu iai, a o le ale umi na iei tono le ami. E whakatai lava I le I o te le I ngā watu se I te whautawa, te le deploy. E na wā fo I la, ese fo I la ia, whanamo ia langona mani, whamtalanga fo I me nisi o pita mani si fo I o e tātou tua minteli, mani si o loo tautua pe minteli te mine. I mea tutu, mea latu te ba ai ai, mea latu whaamawai. O le preparation ai, o le fita, o le anu te whautawa, ma e tawa. A o la unga luenga, sa te lina na tu mawai au mea o tiu te atu a tele. O na o la ini isi o isi atu no o lo iai I whapitauli, o lo iai ni trainings, a o le whapia na wanu sa tawai le ai. O na luenga ngai ai o le tau tui lalo le command team ni e baba ai a toa installations. Le la tine matofio I fantasi e whaingo mo planning ni e whaingo mo o isi ama mea pa o le titala na wanu sa tawai le ai. Papai le li e o te le ingalu I se deployment o lo e ni mea lo e taua ma whapita o te le atu. Malo whaptai. O leisi vaenga tā wale nā le no tultuli ala wale tā whantaranga le ring. O le whaantā waina o le mele tā o le ngase o le mafu whau. I lau iai te tonu o le militari le Amerika. O le a sau mai tau. A wale mai tau atu fo I le I le ngā luenga o lo e ngalue I le taimil dek. O le tefso swani. I le ofisa now veterans ma military affairs. So lona winga. A tatu talaroi veterans o I lato. O lewa e malamanuia. O nisi o lo o malosi antoa toa. A o teiloa. Masano o le vanus fulu le iwas fulu pasen. Ia a le tasi le vai, tasi le lima, tasi le manta. Sei tu lou le whaafunga anga le atu. Le a sea fianga, wha le maa fau. Na e mai tawina I tonu ia wala i ona e fianga lue. I le ofisa lei na I Amerika Samoa. E le mso mawhau te mino sa mai tua. Wa awe ono tau sanga no tau tue tunu mo tele. Wa bela me no la vea mai ai ini si foi o trainings o mea o onga foi o samu minga atu o te whautawa no la vea I lone a. Pa pe me lona I o mano te le o e le mawhaiona e tau tua wa e matui almina I la vea ai. Le alama o li taia mai mai ai. Tali lo li taia, tali o li e station. Ma ni sipe whamanuianga o whamanuia mai au I te mau ainga e manu tele. E ia lama so mawhau whapia o te sau o whiwhenga runga mo tau tua I lea fwoi ngā ruenga o le soswani ma mani ni la vea inga fwoi mo nei veterani mo nei o fita tuai pua. A lo sauna lai whako o li tae mai o whenga runga I loe Arizona I Amerika o le facility le take care I nei a veterani. O lolo I, this is what I want to do with my life. O lo passion ai ia, o fia tau tua. E le ngata veterani au tangata ni o tangata Samoa, Mangrik Samoa. O le tāua ia, o le mta uku lea o ngasa mawhauwhau, po le whaafi tāuri fo le mawhauwhau. E le ngata veterani au tangata Samoa unga. Tatou se fia fo e po tatou I loa, telo tatou tangata Samoa. E tele I o mea tatou te nofum tatou, ma mea tatou te whai e linga te ngwena. O tau tuaina tatou ainga. O le tau tuaina o e kalesia, o nuu, ma ni isi lava mea lo o tatou awa e tuaina tatou that we are a part of. So we need to take care of our mental health because everything can stress us out. O le stress la e mwhai e o na trigger ni whawhitauli o mawhauwhau, ma whawhitauli o emotions. Mental health is not whapia atu o leanga leulu, wa mai mawhauwhau, no. It's even your emotional stress, emotional well-being, and the emotional disability can all lead to mental health. It's incredibly
mental health issue and just the mental health care is incredibly important, and it's an integral part of our well-being, and that can directly impact our ability to make our decisions. Whainga tātou o whiwhilinga I le aso, me le aso, me le aso. O le building o tātou relationships. Ma le everyday function ai le tangata. O a'u. E le o te lete tai o maa po te I never stray away from sharing that I have mental health issues and a mental health challenge. We've been diagnosed with severe anxiety and depression. I take antidepressants to help with level chemical to make me feel good and to make me okay. So I've taken my story. Can I intervene here, Ariana? Yeah. What caused it for you? What was the cause? What was the cause for your stress? And was it the incident, the accident? Le melen tupu ya to na mafu ayo na tupu le mele o le ngase ngase o le mafu fo yenta. So it became, growing up as Fa'afafine in American Samoa, just in Samoa, growing up as the person that I am in a very religious, culturally rooted family, and then a dad that's a really macho man person. I was expected to be this, as the firstborn, I was expected to be this football player, rugby player, soldier, whatever it is that my dad saw as his firstborn son. So my dad was very strict. If we had say me no or later firstborn or fafine. Yeah, maulanga sa ni fa ma I found mo may have later. I saw for lalo brother le so sanga. If I fafine for inia. Pela wa ati le ta ko tu ma later or to my and then living in a society, yeah, eu fa ulanga tsamata. If I sa o le me o no fafine ele acceptina o le me o fafine. Ele acceptina o no oftini o no o ne fa na tama. All of these things, and these are all suppressed emotions. These are all suppressed feelings. And then when I joined the army, it was the same thing. Level transition for the army as a transgender female, I said them and pushed back. So yeah, my life was threatened. A few people, I'm not sure if they were soldiers or not, threatened to burn me alive because all they were open to as the very first Samoan and Pacific Islander transgendered woman and Fa'afafine to serve openly in the entire army and the entire military. Alemano America. Then I was the backlash social media. When people that meet in person, they don't like it. They don't like me. They don't like that I'm pushing the barriers and pushing boundaries. So a lot of that accumulated. And then it was just a lot of the people threatening your life. And then the incidents that happened, my training. I took Fisafurunisi and Bob Matuloa. Lazy no leang I may if I any to the name. And what's up leanga le papa. And what to turn to a middle of chemical warfare training. Todos frutanata moatu. Later say a fine. And what's out for Mali mass lina for easy. For material, I love the was sound chemical mana chemicals or not the mask name. Stuff like this. And then all of that accumulated and it was the trigger that caused me to go into depression. It was the trigger of being left out of so many things. It was the trigger of being denied promotion. It was the trigger of being denied training or school because I am transgender, because I am Fa'afine. I know but that was your decision. Yes, it was my decision. But it wasn't my decision
to be denied all these things. Mm. It wasn't my decision to have my life threatened. My decision was to serve in the U.S. Army. My decision was to provide for my family. My decision was to make a future for me. I wasn't trying to bother anybody else in their lives with their daily living, with their lifestyles, with anything that for them. I wanted to do what was good, what was best, and what was beneficial for me. But all of this, it was accumulated, suppressed anger, emotions, and feelings, and then the different triggers caused these breakdowns for me. Then I was diagnosed at heart. Lele, mai le nā taimi e o i le taimi nei filifili e lai tenga luema e toi suswani e la tau toi fo i mai po fita fita o le tau wala toi fo i mai. O ma whai ona under control ia langona ia wai. E mwhaina o whape tu fo ia ui. Se ka ke mau e fo le mea ngā whamai ia kanga. E se lo mai kaik. Ai leilo. Oka. Pe se lau, fia se lau, mea la tate ma fo i e le taimi e tas. Ia, o nao so mai lolo le mea ngā skama i mea e pa o so lo marik. O lea lava. Anybody. Tangata uma so sa soifua. E ai lava whapitau ni whaamafau e tatu te facing a mai lea so. Not everybody's going to have a good day. Not everybody's going to have a cheerful day. Something can be said. It trigger I so emotion. If I pay always banisi wa whailangi malango na tu matua po tangata fo ie na tu teraru whaingai whaina wom whapea. Eu fo nisi wa mai o mai whamea oe o te lofa mai whamea oe ai o mai fu o ai o e se whangakea lofa ai a le ki ai whaalau pepa tuwa. Those are different triggers. Everybody has triggers, but for me, I've been able to keep it under control. I still have bad days. I still have moments where I need to be alone. I need my room to be dark. It's that time for me to recharge, re-energize, get things straight, and then go back out into the world and fight everything over and over again. But everybody needs their time to recharge. Everybody needs their time for themselves. But everybody also needs that one good friend or therapist or your parent to talk to. Other than o le tāua e o lea mea o lau whaasoa. Mea leo te ai o ia tuai, o whaamamula tuai i tātou tangata Samoa. A whaapea ratu se sia te oe e whaasoa atu natu whaapitauni. Ia bea ia oe ma pā anga o lea tangata e whai ai oe ma whawhō foi. Lea o le te mea whaasoa tuai. A so ia lea nei pe tuu foi le nei a mio wamere whaitanga. If I saw to see say so war or to I for a lot of trust actually happen. It's what I let my muffle to the mona muffle. If I sama to watch the Facebook, to watch the to know what to I what's why. Lucy at why that ear or the trust at Tamatalia at Tomafai. If I saw actually that way is a sort of inga. Let's sort of fire tower, man out near that to even a simple hug, I promise you, lo wapwatu. In my fight on the 11 in my say, I find that silly, you say, you can save someone's life. Mole tulenga whautitele Princess of Island i vai ngolea woli Antonu Amadi no le manto le vai le tulanga e peo le yailau tau tuamala o nanga. E lenga te leo le tala anga o lou o langa e lenga ta o se tangata nu o Amerika Samoa. Ia o le foi e ia o waai i Samoa i tūmua ma pule ono i salafai. Ia ai o oe foi o se wha fine Samoa Antonu. I le te nalawa le teimi tātou te wha soa mau tātou tala noai. Ai mole antulanga whautitele. Ia ua maua lewa no wha aru tātou te whilo iai. I luma o nu ai leo tua o nu. O lea se a ngā i luma, o ani au fuafuanga, o le nei tau sanga, ia wa le mai tau atu dai Amerika Samoa, ia o le tau fua ia le masina fau, le masina o Aparila, lea luanto i male e seta,
ia o aniu fufuanga walu mawai e le iloa lo vai ki fu ka ko filo iski mi mo mua ia mi sele wali ia le ko o le fa mai ale musu mai ko ia ke fa mai fonga mua se manu si fa ko ia Ariana po le la ngomel ia si sa ngoma ia la sunga Ariana Dia saya paksili ya oleh ilmu malo ni sa ni atu oleh sisi oleh matu fua ila selau 2.5 tau sanga o matu ila lo ni malo tele meleke ile vai aso foi la ni ile amata mai la sful fa o aprila e fa uma tele as fa amata ile aso sful na ba aprila ya o sam ni fa fianga mani sa fianga foi wale singa fua Amerika i se laudo su lima tau sanga i te tuwila nei pa piam le motu tele i Manua po le Sacred Islands of Manua. Yeah. I le vaiaso fo i lea for the first time in history o Amerika Samoa Manua au Nu'u o le amai ai le Navy Week i Amerika Samoa. Navy Week is ile 2 salau 5 surtau sanga na fatu winal banga auler ma do the Navy ile proclame the Navy Week over o tau sanga ni tau ile proclame le o le first time there in the Pacific and first time there mo America Samoa wa mai celebration Navy Week sa lu mai ai la e la susfun fa so a fitus fulu ni so o fita foi o lo tau tua tono le Navy o le au mai fa ni fa la so fa fianga o fa ni la so outreach o la so project e atu tono ni se o onga ma matanga ben foi e fa atu la so fa soa ele nga tai fa soa o so soani ini se o matanga wenga mani se foi o lo so tua tono o America Samoa e fa o tai la so soani o ni nga wenga fa le paka fa mai o coastlines ma pamalu atu faya se le lefa Samoa o que nervous like so almost easy to see it too. But it's a lot of outreaches, a lot of programs, and then it's a big celebration. Ele ngata fo ile banga o le Navy o tanu mai na susfa it's a no mai fo ini su ile Balini ile band of Balini mai fa fia ile isi singa fu a Big Samoa tau no mai fo ila ia o le banga o le Air Force fo ia lo fia o ai ba le tang ya mani se fo o le ami fa leo mai tang ma le ami fa leo mai fo ine Big Samoa wala mo mai fa tasi uma this is the first time in the history of American Samoa o le atu mai matu te mai motu pizza ese mai banga au ese malu tele Rika ele ngata lea tele lavani se o le wasiasi mai i Amerika fa pe Hawaii na mai matu te fia fa tasi ma o din fa tasi a wale se lau luas lima tau sanga o le fianga fo e por si singa fu matu motu ia lo fa pe fo ana ia ni malo fa lo ngia anga i mai le tato man tele Samoa ya na fa pe fo ana na nisi mai isi atu motu Pasifika lo no ingana e folinga mai una leo fia tato fa le tali malo ia ma moto fu i malao le tato tu ina or taking name mo ai Airbnbs find lo to my finally as lodging or all the hotels completely booked ya o temi o telenate sa niya mai ya o le from a lead planner le ba o mixan woman le Navy week mani si fo o ai nga wan tau tuan matu office ya o ita niya mai matu office me se lo ni tanga o fa sangai fo book ma hotel wa ta matu ma lo fa lo niya mai ba nga o lo ja, ele se me fai o le sina la ngan tu pele o le sa tu tonu o America Samoa. Ja, ona ele me ama fai. Ai a tonu foi o nei tila fio le tele ma tu Airbnb ma tu tali i Samoa pe mo mia. Io sa le ngia me mo kun fa tu sa le tele o tu ila o polu fa me o telefoni nisi fansad ma long fa ma tu fa sia pa se sa waso ya le o na phone pen fa ya o le fa fa ta wana a be se le potu le no foi le si fansad ma lo me no foi ne ma lingi ma ne su le ne
Ya, a me te va te fa no foi ni sa fa ni ai le mafai wa le senza o me mani tu. Ia we. Ia la ngai le tawana ia lo si wan kia lo si lo no ngi collapse a ko fa mo ele al territory. No. De ai wa o se wa mo fa tau ba to te le na ma to li fa ta si ma nga do fa ta si a wa le fa mo lo mani. Toi e moli antulanga fa te le Ariana mo le fa do no lo taimi o te lo e pisi le tanto ofisa nai America Samoa. Ia e fa te le mo le no fa ro tanto filo ia. Ia se sa mai foi so fi ngalo e le ngata le to tu pa la va ia fa fine. Ia ai au nga mo I matou o le fe wai. Ma mene yo fa fi tauli. Le a lai ona mafua ona mai teita. Nei wai fua le a le o tamaiti. Ia wai uma koe le TV. Ia pe o so o ngā rua koe maraka a vale. Ia ai le leile wha so e le tangata e te tali tonu ina. E ma whai ona tau fi mau. Ia ma le whai ta tala tu inisu tangata. Au mai a so whina ngalo muli muli. Tau lunga ele tātou whilo ai ngai le so. Ia tai. O so tuanga la pai o le ona whatau baang o whai ena luenga e soswane a tuai nisu tatou e le ngate bitureni a o a hinga uoma tangata no fo e America Samoa, whapisa moa. O le whawhainga tai o nimta upu whawhitau ni mawhawhau a o se advice for infinite to what we is to take time for yourself. Take time for yourself. Allow yourself space to breathe. Allow yourself time to breathe and show yourself some grace. All of us Samoans, especially Samoans, we take on so much. Again, like I said, from your home to your work, to your job, to the churches that we tautua in, there's a lot that we deal with. Allow yourself time to breathe and self-care. Even if it's just taking time for yourself to walk by yourself, get to know who you are and what you're struggling with, that is self-care and that is you self-medicating. But if you need higher level help, seek it. O lo watoa tele lava I Samoa, Marika Samoa. So tele lava nisi wa iwa wa onga awan ta upulea. Seek their help. Or if you, someone that you can trust all of your heart, that you are able to pour into and have a conversation and just vent to, find that person. If not, and I promise you this, and I promise to you, the power of prayer helps. Because with prayer, I promise you, not only are you putting out into the universe and in praying to God, you're also talking to yourself. You're reminding yourself, and you're admitting to yourself of all the emotional stress, the mental stress, and the burdens that you sit with. So the advice is pray hard, give yourself some grace, and love yourself. That you have a purpose in this life. You may not know it now, but someone will share with you what your purpose is, or you will come into your purpose and you'll know that you're here on this earth, you're here in this life for a reason. So love yourself, pray hard, and give yourself some grace. Le Tamitaia Ariana Princess Auva'a, Deputy Director of the American Samoa Office of Veterans and Military Affairs. Toi whaapte antu mo le avanoa Ariana, manuia tele le alo atu le wha moi o America Samoa I lana fua, I le nama sina faupe anta atu waulia, ia wha manuia atu I fui le seta ia oe, ia masi au ainga, ia misena I au mātua po nei au tua a, ia ma le mamanu lau tele, o le tātou o turo ina I America Samoa, ma manua foi. Ia tātou whelonga I pe I se aso o I luma. Ia e maruia tele la singa mga luenga o whenga iai. Ia e mai au ki lani New Zealand nei a lofa tele antu ai wha soi fwea. Pastor Foya, Taylor Francis. O le dawa e mai moma e wha whunga antu ia Ariana Princess Auva'a o ia o le Deputy Director o le American Samoa Office of Veterans and Military Affairs. O lona winga. E te tilo antu I lisi tu fuilelo Ariana e pretty. E sasi ai. E anga valea o isi o ko finge ia Ariana pe malau TV e ripa ua le menga ne ke fsiri mai e ngi vaengo la won. O lewa fitu minuto te aniling tu lai lua tauna I sauni e piki le whana wa onga
i le tu wai o a onga i se taimi e le o toi mama polo kalame o la o le mafunga mua i le tautua a le Radio Samoa tasi lima i vatolu amo. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovaru Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male mai cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tala whalawa Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala whalawa Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le matou telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase fua. E le whaingo fia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai ei nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i lima se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e lima whailonga ta i lima se lau tala mo risila, lima whailonga ta i lima se lau tala mo au se talia. La fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soa varo ai te ono marumalo ai. E te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash ale Digicel. I Samoa fiti tonga mabaruatu. Ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com. Sekia Digicel. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Malolo sai fonga mua ia tal fat po il tapo inga le tunu uli nei tula o le uli tala mola no futa po mai mo mo tala to mo te ena le fatonu se fale mali ule moni o morianga ile mo ni vai nga tupe le tau fa valea te lo le fa amo e a fiele a way to the Pacific su spenga tong fitinga fa fo mai talonga a vea ma no numerisio tanga te ona ina le kalapula kapia le San Diego Legion e America fa fo mai il falo teleno nei tala. O le si fatonu se fale mari sa modia ile le ona fati no tute kino mali liu sa fale lo wasi le panu tanu e o kela ni zefo. Sa ia te ena le monio modia ngat fam stong fatu malo e o kilani. O le tamaro e lima sutu te usanga sa avi e le fatana ngai tau fi e le fai loro nei ngoa. Mo le te minei ile asona nafi. Li buti ai fa mo mongan fam stonga o lo fai lo ai. O le tamalo sa ia mawale tu sa marsfuru wafe tala ili tau whaavalea e tu la pono. O tua ia i telu mai le wafe sefuru male lima. O le masin telu ai o le mafine ia Fiona Bucklich ili tangata whainga ruenga mua o le whanemaliwa le T-Pene Funerals. Sa ia tau tino le monio morianga ilo na ia ino toenga o tino maaliu. Ma le sefuru male lua morianga ili mau o tupe le whaatau whaavalea. O lona whaasalanga ila wina le masina 4 Aprila. Ai o te malo mo lia sa tu la ilu mo te tamata e fa masino Judge Belinda Pidwell. O lona loia ia pana male au anai. Sa ia fa ulu le te ena o le moni o moli o le te ena o le moni. O molianga e fai e masui o le te maloa. O fai ana na fai unga e fai ana na fa masinonga e iloina e fa tonu. Ma le fa moe moe e toi tu la e fa masinonga ia yuni. O le te malo o tala nei tuoi lalo tu unga. I fa mo mongan fa masinonga sa folosi ai tua inga e lua so tu la fono. Ia November o le lua smariva a smalilima.
o lo ta ua i nei whaamaunga i le mawaina le ta malo o le iwa whita la. I leo foina le o lan tau tua o se whaatono le whanamariu, tiute na tele i whaataunuina. Januari lua whemare rufurulua, ta ua i nei tistu singa al whaamasnonga, o lona mawaina o le iwa awhi, tolsa lau fixu ta la mal tos furu o tene, mo tiute e na tele i whaataunuina foi. E le teimi la foi lea, sa mori ai lea te malo e whaatamala, i le le whaamaumawina i a mau, e pisamaliu, mo le lango mawina. O le tamataisi o sue whapito tonga sa whana u Wellington ua manao e tilo. E to te lea tangata Pasifika e au fia i a o onga, i tonga whikinga whafo mai i ao te Europo Clinical Studies. O mele Matthew Potter, o se tamatai te lavosu o sue whapito le no whanga o sue swenga whafo mai i le Medical Research Institute of New Zealand. Ma se tamataisi o sue whai le whailonga pito maulunga le PhD. O le temenei o lo a wai se sue swenga sue ai, pe o ngila sa whaonga i tuingo tuipui o le COVID-19, e saore la po a mo tangata e maa o lunga atu le whaatulanga no le la po o tino, o le body mass indexes, ia po le BMI. Na e whaari ai, ai patino lea, i le mautinoa, o taiala o iei le te minei e whaatino ai nei tui, o tala whea ngai mo tangata i tona stilma, i le taula inga lea, i o tātou tangata e la po a tino. Ma le tilo iai o tangata maori, ma le Pasifika i New Zealand. E mawalunga atu le whaatuna ngana o le soona puputa, o le melea, o mai alawa le tātou whaalongo ina tūlanga le o i unga, e iai i ola maloloina. Whaari e pota, o le iso suenga i le tūlanga o le atele atu se tāua ina i mautinoi. E maua tangata maori ma le Pasifika i tau singa tuso so i fō maloloina. Apetai, o i tā ua foi, e le o lava foi tangata Pasifika i a o onga i tonga tinga whaafo mai. E peona i epo polenga mo le mawai o le sao whaamaunga. O whaate te inga i tonga whitinga whaafo mai le ne tunu. Whaari e pota, a whaiele a waio tātou tangata Pasifika nei a o onga, e tātou te leilo foi pe whapepe o nā awhia i o tātou tangata. Mai e tala no ai e tawala mai le mainga tangata Pasifika e pe o na tele ai le wha amu le tūlanga si o mea i pāte te inga i tūsu enga whaafo mai, ma o onga. Se tūlanga i wha ono sauma i tūlanga o tūmanga nuu, ai whapea fo i tari tonunga whātāpo inga. O le tamatai fo mai ma le pai whāsalarunga mō le television New Zealand. O solo ia nei lana le star whāpo mai, mo whātunuina. E nā te tōngi ele siria ma se lau whāspuru waruafe tā la. Te luailo na whāsalarauina whaamtalanga awe te se. E winga re ko viki lunga o na upenga whāsalarau le YouTube, le espuru varu miliona tingata sa mātamatai. E wilawa sa whaamatuina re whona whātono whātununga mo fo mai ale Health Practitioners Disciplinary Tribunal for the HPDT, ia Samantha Bailey, ia lana whai unga le tau sang tuluai. Ai ole unga le suenga le tau sanga ato ia na ngā yoinga whito a whalau te leina, i le asona nafi. O Bailey o Calais Tete, talua nei sa abe ai ma se tasto o to wha, o whai whaastala launga le proklame whaastolo le soi fō maroloina le television New Zealand. Ua ilo ai ole the check-up. Ai sa ia whaastala lauina ai ata video i lunga o na lava hala whaastala lau le YouTube. O whaali ailo na manatu i tala tō i te ao ngā o tui pui. A o ia whisiringia fo i ana o onga whāpō mai, mo sai nisi. I le tele o te video sa i whaalia. Sa i whaalau tele i naisa tu si whai tau, sa langolongo i ele tūsi eina, e pena sa tiru ai a wala sa whaawa wai e pisnisi. O ngā ruenga whāpō mai o na whapau i a whaamai de pisi. Ma o lātu maua ele whai tau piliona o tā la, o pulo whiki, ma i ola o tangata. O le amtaina lea le leito New Zealand whata moa ini whaaringo la ngona i whainga whaaporokiki e whausia le lunga. O le whaaringo la ngona talua nei ale News Hub Read Research Poll, le sa manuia lona whata moa ina mai le luafe ma le iwa, i le luafe ma le ruputolu. O le ofisa sili o tala le leito New Zealand Mark Stevens, ta ia whaalia, o whaaringo la ngona i whainga whaaporokiki. O sea wala le whaatala no ai manato o tangata lau tele, tu tonu o whaata amelistanga o whainga whaalota. O le wharinga o la nguna ale RNZ, Read Research Poll, o le amteina ia aprila, i le tusa maritai whaalinga o la nguna i tusang taitasi. E au pia i le afe, o whaatala noanga i tu tonu o le tuno au. E tō tolu e se kula ati o sa ia mā kua mai ni whai tiongo ni whainga whaapao, mea por extortion. Tā la tō whaia i le supermarketi au kilani saute. O nei tua ingo ni tō mo whainga se kula ati, e whaasala ina tangata whaatau ini tupere tongi.
E pia na lātou whaalia, o noni o loa sa lātou ngauia mari supermarket, jar pack and save, I Manukau. Sa liliane ina masina tulwai. Whaalia le li leo sa tinisinia of Seville given at Tianan. E toa lima I lātou sa awhia I le whainga, sa talano atu. O niri e toa lua I lus tolu mari lus iwa tausanga, mari mawhine mari iwa tausanga. O le atu tula I lumor whamasno whātu malo in Manukau, I le vai asolo mana. Sa longa. O le sui mo All Blacks ma nonu awa ia tunei le kala po le San Diego Legion le tamarasanga le Major League ya Amerika o se tasi o I lato e ona ina le kalapo. O nonu e whaalua na marumalo le ipo le langi le lakapi le All Blacks o se tasi o tamata awa This is A. Nei tua le lakapi pito stilo na maoe I le tala anga o le lakapi. Sa ta alo mo le kala po le San Diego Legion mai le luafe lus hulu I le luafe mariru furfai fai unga o lantale ni alo. Sa ia whaari ailo na whakataia I le lasio deiti stepu le kalap. Le kalapo malana au tāpua I tele nau nausana amana I eina. Wa ia le te tununga o nonu I le ololo le lakapi Amerika. Ma wa ia whawhiawhia ina I le whai o stona stao iai I le lakapi I lunga o malae a po tua fo o malae. O le risa ia whaavaina le kalapu ia Ryan Patterson wa ia te lia whiawhia le ngā yoinga I lona whaalia. O le te inga nonu o le a whaawawai o na whaatulanga tū masani. O le manu malo ai, o le au. Wa whaasala ina I le au o le Chiefs, I se sala tupe, telu ai le ai aina se tasi o le na vaenga o fomai. I le teimi whaatanga I ki te le polo I le pou. I le lato manu malo I le ai tasi le Blues Hamiltoni. I le whae unga o le rua vaeso o mavaen. Sa mata mata ina le rominga le Herald, I le ata o le ta longa mavai ai. Se tasi o le au whainga lunga le Chiefs o I kiki e se ina le polo. Ina ua mai o na score I Mark Lea, I le tuli manu. I le tos fruiva minuto le ta longa. E le overki kia Harry Plummer, o le Blues, I le pou, mai auta o le malai. Ai o le suila ma fo I leo le maanga fo mai le Chief. E yene maanga sa ia toi kiki e se na fo I le polo. Ina wa score le tamata alo le leina I tua le Blues, Corey Evans, I le 5 minuto le ta longa. E ulava I le kiki e se no le polo ai sa overlava le kiki le pou o Plummer. E se tau mawhainga tau pia le whaima tau pili ta longa. This is A. Polo I le tupalaka pi Pasifika. E ave ia le ons por se kone ki le polo e amata mai le tei. E tau ia ia le folie se scoa e ki le polo le pou. Pa pena fo ini ki ke sala. Ta fa mauni ai suiso upo le supala ka pipa fika. Ia le fasala ino le Chiefs I sta le tupe. Te luaile ai a fua le polo. O le tamata I ovi se silo le neti polo a tonga sa alo te se sifa. O filfilia nei a vema prestene mo le teminei o le fa avai o le neti polo ale Oceania. O le whaavai o le ne te polo le Oceania e fitu ala to sui awai ato toa whai tulangi. Samoa le kuki fiti New Zealand Papua New Guinea Tonga ma le Solomona. Ai tolu na sui awai langolango e awhia Norfolk Islands, Niue, ma Vanuatu. O sui tulanga nei ia Wainikiti, Wata, o ke rau, le presidente mo mua ne te polo o fiti o maliu. O whai pelenga wa o fia de porkalame o talonga le Olimpeka I Los Angeles ya Amerika, I rua maru furvalu. I rua mai ana palo ta au tasi mar komiti wha wao malo o Olimpeka, ma wha amuta li e tau sanga, o le mautonu, e tu zai ma le lumanai o le talonga I talonga le Olimpeka. O le masir toluai sa a veri whatananga re komiti wha wao malo le Olimpeka, I se ai inga mo le teiminei e amana I ai le wha alapa tonga whai pelenga le rolangi le World Boxing, I se stepi tele luma I le awhiai o le fusuanga I le Olimpeka I le LA. O le whai unga o nei, o mautino ai le whaawa wai peo le awai o whai pelenga I le Olimpeka. O se whai unga sa whakite iai le presidente o le komiti whaavao malo le Olimpeka, ia Thomas Park, leo le awhaste este. Ta le whaau fina le komiti whaavao malo le Olimpeka, ia fusuanga I le uruai porkalame o ta'alonga le Olimpeka I Los Angeles, o le rua whamaru furvalu. E pe ona tapa I nai whaavai o whai pelenga o ao. E whaavai se tino fau o whai pelenga I kolope tas. E suia I whaalabu tonga o whai pelenga ale IPF. Tala nalne yaso, maua tangata umar whamaoni. Manu ia le so i fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Oh,
Omega ka, Diana Lowi Moa. Omega ka, Sabaleta Umofie. Omega ka, Fili Mailo ile Omega ka. O Meka Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka, Umalole Keisile Omega ka. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Tua tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakaasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, a nganuu, whaasinomanga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu i fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu i fitu. Tasi lima i fitu. Amo. Sila mai moa malatau sila sila. O tama ia tama bebese masiva. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, JJ Productions proudly brings to you Jam More Jam. So, sometimes I think about where I was from. The palm trees, seashells, hot summer suns, Pacific colors wherever they may be. Tahiti, Tokelau, Samoa, Fiji, sing to their glory, Avatonga, or Niue. Sing to their glory, Avatonga, or Niue. Minoi, 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 peseloi, Arasiva, siva, uanai, oi, oi, lo, lo, fa, pele, pele, ualoi, loi, suiti, sumali, peo, se boy. Sometimes I think about where I was from. The palm trees, seashells, hot summer suns, Pacific colors wherever they may be. Tahiti, Tokelau, Samoa, Fiji, sing to their glory, Avatonga, or Niue. Whakawali nā le Jamo Jami le divaingo le awoli na ua lua miru te watea nei ia le afa o le lua le tautua whaawala nei le siufonga le turu Radio Samoa tasi lima i watolu a mo. Ia, o le divaingo le awoli o le fua maua ia le tātou whilo inga, ma se tasi le nei o whaia onga e le University leo au Kilani, e le la lea o a onga whaaloia. Ja, whiwhelanga e whaafilo i antu le whaengo la wuli o lau whaatasi mai. Dr. Suliana Mone, the Assistant Dean of Moana Oceania, Auckland Law School at Auckland University. Malo Aupito, talo falava, and welcome to the program. Malo Opito Talo Falava, Francis. Thank you for the opportunity to be here. It's lovely to be here with you today. My apologies, I don't speak any Samoan. I would like to, but maybe in the future. Thank you for having me. It's a pleasure having you, Doctor, on the program this afternoon, and hopefully the next interview will be 50-50, half in Tongan and half in Samoan, and probably 5% in English. Definitely. Anyways, good to have you on the program today. Now, I was taken away when I attended the Parents' Evening for the Faculty of Law, the Auckland's Law School at Auckland University, with the Pacifica presenters that were talking about what life it is for Pacifica students, even though we have a very small number of students attending the law school, or Auckland Law School at University of Auckland. Now, you are a graduate
from the Auckland Law School. What was it like for you to attend Auckland University and to take up law? Wow. First of all, I didn't. I graduated. I have a PhD in law from Waikato University. Uh-huh. I went there because Emeritus Professor Margaret Wilson, the first female Attorney General, first female Speaker of Parliament, supervised me. So I did my PhD and most of my law studies at Waikato Law School. What I can say is that Auckland Law School offers a lot more in terms of support and services for our Pacific students, and it was lovely to see you. And I think that's something important to note, that the parents support of families, the support of the churches, our collectives, our communities, the support that they give our students, our young ones in law school, is a pretty determinative factor of whether they're going to succeed or not. So thank you for coming. It was lovely to see you. Now, what was it like for you to attend Waikato University and law? Was there any available services, particularly for the Pacifica students? Now, I'm old, so I did my first law degree, my LLB, about 20 years ago, over 20 years ago, and at that time there wasn't anything. There wasn't even a Pacific Law Student Association. There was nothing in terms of services offered or targeted for Pacific Island students. We pretty much were with the mainstream in sink or swim. You did the best you could, really. Yeah, and we had no support, no extra help, academic. So who did you rely on apart from God and yourself? God is good. Oh, you say that again. I had a cousin who, Sam Missy. We went to classes together. If one of us missed class, the other one would make sure to take notes so that we'd always have notes available. So that friendship, the bond I had with my cousin, carried me through the LLB degree. And also there was a very kind lecturer who worked in Papua New Guinea. He was Balangi, but he worked in Papua New Guinea for a long time, and he unofficially was sort of like the dean, the Pacific dean in that time, and he would help us. We would stand in hallways and ask him for help. We didn't have any space or any programs or extra tutorials or anything, but he did the best he could to help us. And that's, in terms of helping, that's pretty much all I had. I think, as with anything, you know, it depends on how much you want something. And we really wanted to pass, so we would go see lecturers after class. We were too shy to speak during class, of course, so we would make time to see lecturers and speak to them about things we didn't understand. And I grew up in Tonga. I didn't move here till I was 17 to come to university, so it was all a bit of a shock to me to attend these big lectures in this Balangi world. So it was a bit of a shock, a little bit scary, but I think the good thing about having grown up in Tonga is I was given the mindset of being grateful for the opportunity to access further education, and that to really try to persevere, to try to overcome difficulties. What made you want to pursue law out of everything? Police officer, a nurse, something other than law? I did 2 years of medicine first, and I didn't like the cadavers I had to work on, the dead bodies. I didn't have the stomach for it. So I thought the next best thing would be law. I think at the end of the day, I wanted to make my family, my community proud of me, and I thought that being a lawyer was something, looked up to as prestigious. That was my thinking as a very young person at the time. So I just thought, well, if I wasn't going to do medicine, I might as well try and do law. So yeah, it just happened that way. And there was a movie, this is very silly, but there was a movie that came out around that time called Legally Blonde, and I watched it and I thought, oh, I might actually want to, I want to be like Elle Woods. I don't know, that was very silly, but yeah, I kind of accidentally ended up in law school. Yeah. And I think you're not the only person that pursues careers that sort of way. Yeah, I have a cousin. He went into medicine, and he did it for 10 years.
Oh, And now he owns a diving company. okay. Yeah. So what I'm trying to say is not everything that we do will end up doing for the rest of our lives. So you started off with medicine, so you didn't like the dead bodies. Now you've become a lecturer. Now compare yourself with what is being offered. If this was offered back 20 years ago, right? Would you see yourself as successful as you are now with all the help that's offered at the Auckland Law School? This is an exaggeration. I would be 3, 4 times as successful, like as I am right now, if I had all these services available to me. Mm. It's just so much available that wasn't available. Of course, our students still face difficulties. They face challenges that mainstream students wouldn't have to, but in terms of support and help and assistance that's available, um, if that was available to me, I would, yeah, I'd like to say that I would be a lot more successful. All right, now let's break it down. A kid, a son, or a daughter qualifies to come to Auckland University for the Auckland School of Law. Now, not only do you guys welcome them with open arms, I'm talking about the Pacifica students, because when I was there that evening, I don't think there's about. Do we reach the number of 100 students coming into Auckland Uni as Pacifica students, Pacifica Law students? Well, the first year is quite a big cohort. So generally, first year law, the very first law year paper, there's 1,000 enrolled. And out of them, I think we'd had about 200 who'd identify as of Pacific descent. Mm. Yeah, but I wouldn't say we have compared to. It's a very small percentage of, and as students progress, because there are four parts to the law degree, we get fewer. Yeah, we try and we try and retain, and we try and see our students our very best pass through, but we don't have too many who graduate. So it's easy to enter, but it's hard to maintain it and to finally have a graduation for Pacifica students. What seems to be the problem along the way? So first year it's open to everyone, but passing to second year is the challenge. So you need a particular grade point average to get through. You have to pass a number of papers and get particular grades to progress from year one, part one, to part two. And so it's a lot fewer that move into part two from part one. I'm sorry, what was the question? No, I'm asking, is it what seems to be the problem? Why are our Pacifica students, decreasing in numbers as we walk along these 5 years to get a degree in law school? Yeah, I don't know whether I should have said that. Probably more of we do get our students graduating, but our pass rates are sometimes lower than the mainstream averages. That's of course why we have our own admission schemes and our own initiatives and programs available to our Pacific students. The truth is, law is hard. Yes. It's hard, and more so for our Pacific students, who we have a lot of other things that take from our time. We have family obligations, we have church community things we have to divide our time to. It's not easy, and the law institution can be sometimes completely different from the environments that we come from. Like it was for me, a bit of a shock. I hate to say it, but it's a very Balangi-centric kind of a place to be. So sometimes it can be a little alienating, a little confusing. It's not often, we do hear from students, they feel like it's not a place where Pacific students feel like they belong. They feel a little out of place there. And it's, yeah, but it's also just very hard. There's a lot of work you have to do to pass pretty much every law paper there is.
So it's challenging and it requires a lot of focus and usually a lot of resources and time, of which a lot of our students really lack or just don't have. And we try our best to assist with that and to alleviate and to help address those challenges, but we can't address everything. And at the end of the day, it comes down to each individual student and Yes. the effort they're willing to put in and their own personal circumstances. But we That's try. Yeah, that's right. Sorry to interrupt, Doctor. Now, let's see. I'm a new student, Pacifica student at the Auckland Law School, University of Auckland. Now, I come from a background, a very religious family, right? And we also do Wha'alawilawas 24/7. Not that we do, but I'm just painting a picture. Now, a couple of days I have to stay home. And this is because I was told by my parents that you can't go to school, you got to be here, you got to look after your siblings while we go and do the Wha'alawilawi. What are some of the things that you at the Pacifica arm of the Auckland, of the law school, are offering to the parents and, of course, especially to the students in order for them to actually pass their papers year in, year out? Yeah. So we have a lot of programs, tutorials that we offer for the core law papers. We also have a student support advisor, Jeremiah Lafaele, who does a very good job. Um, when students have some issues, financial hardship or whatever it is they need, they see Jeremiah as a first point of contact. He tries to help as much as we can. The head of our Pacific cohort at the Auckland Law School is Professor Guy Fiti Sinclair, Samoan, the first to actually reach the state's associate professor level, a first Pacific person of Pacific descent to reach associate professor level. So, and then there's Fuimano Dylan Asafo and myself. And we have also Beatrice Tamankora, Chelsea Naipi, and Kara. We have a really qualified, a brilliant team of Pacific staff at Auckland Law School, and we're all there to help our Pacific students succeed. I think in terms of Fa'alawilawe, it's not our place to tell you which parts of your culture how to practice your culture and whether you should attend or not, but what I can say is this is 4 years. It's 4 years. It'd be nice if you have the parents understand this is just 4 years and you can fa'alawilawe the next 40 years of your life. And if you have a law degree and you're a lawyer, you'll have a lot more money for the fa'alawilawe. If you allow them 4 years to, to focus solely on this law degree, it ends up being a lot better for the family, for the community, if you allow your students, your child, enough time, a grace period where they can just focus on doing their work and they're excused from probably fully attending our religious and cultural gatherings and obligations to have time to actually commit, because law it's not something you just get through. You can't just skate through a law degree. It is a lot of work and it requires commitment and it requires time. And if we can do that, if the families can support their students with that, it will go a long way to helping them succeed. And the benefits of that would be a lot bigger for not just our individual students, but for the families and communities they come from. Now, is Auckland University, the Auckland Law School, the best opportunity for Pacifica students to come and educate themselves with the law? I really do think so, and I didn't go to Auckland Law School. It is ranked as the #1 law school in New Zealand, so it is the best legal education you're going to get, and that's coming from someone who didn't go there. It also, the programs that we have to support Pacific students is unique. I don't think this is available in any other law school in the country. The wraparound support we have, not just in terms of academic support, but pastoral support for our students. So if I were a Pacific young person in New Zealand today, and I had to choose where to go to law school, I would choose Auckland Law School. Do we have that many Pacifica lawyers that have graduated so far? And how many do we need
for Pacific countries or Pacific peoples in the future? We do have some brilliant lawyers, Pacific lawyers out now that are alumni from Auckland Law School and other law schools. I can't give you statistics off the top of my head, but there aren't that many, but the ones that are Pacific lawyers that are practitioners are very good at what they do. We're very proud of them. We could always use more, which is why we have programs such as ours at Auckland Law School. And we do, in terms of the Pacific, of course, there's a University of the South Pacific now. They're local Pacific universities where students in their countries are choosing to go to now for financial reasons and otherwise. But we do also still get students coming on scholarships or privately funded here to Auckland Law School and to other law schools here in New Zealand. And final word this afternoon, Dr. Suliana, to all the parents who are unsure because the kids are at year 13 this year. The students are still trying to figure out what their career paths would be. See, I didn't find out my career path until it was too late. Yeah. What's your advice as a lecturer, as an assistant dean for Moana Oceania, for parents, all the parents that are tuning in, or the grandparents to engage with their grandchildren who are almost graduating from high school, to pursue a career in law, especially at the Auckland Law School of the Auckland University? Firstly, I'd just like to say thank you. Thank you, Whawhitai Lava, to the parents, to the caregivers. You do a wonderful job of looking after your children, of raising them. And many of the children that come to us are raised really well, yeah, and are firmly grounded in our cultures and our cultural values. That is lovely to see. And I'd like to say thank you on behalf of Dr. Sinclair and the rest of the Folau team. Thank you to the parents that have raised their children very well, who come to university and make knowing them a pleasant experience, a pleasant and rewarding experience for us, the staff. In terms of doing law, I think it's good to have a discussion with your children. Let them do what they want to do that makes them happy. Like, I feel like you are always more successful when you do something you're interested in and you're happy about. Sometimes we may put our own dreams on our children, and that leads to a lot of problems later. But allow your children to think for themselves and just be there to support them like you always have throughout their lives. If you're thinking of going to law school, Auckland Law School is an excellent choice. I will be there with the rest of us Folau team to support your children should you decide to come. And it's very important. It's very, like I said, whaalawelawe, give it up for maybe 4 years or so. Let the children, let your young ones focus on their studies, whatever it is they decide to do. Whatever values you've taught them will carry them through the law degree. The faith, taking them to church every Sunday. These things they'll carry with them, and we see it when they come. So yeah, have a little faith in your children. They know what they want. They represent you very well, and a lot of it. Personally, for me, I usually have pleasant experience. I've not had an unpleasant experience with Samoan students at the law school. They've all been. I can see that a lot of their homes have put a lot into them. So I would say continue to do that. Have faith that they'll make really good choices, and support them. Support them. They have capabilities that and potential that they can. I think a lot of them have potential to be something great, and I think all I can say is we continue, parents, caregivers, to give them the support and nurturing that you always have, and not just that, but our churches and everything else around them. You keep them grounded in that, because for me personally, that's what's helped me succeed, is staying grounded in my Tongan culture. Unfortunately, I'm not Samoan, but staying grounded in my Tongan culture, going to my Tongan churches, those are the small things that have turned out to be the most important things in my academic success, and the love of my family and the support of my communities. Dr. Suliana Mone, Assistant Dean of Moana Oceania, Auckland Law School, University of Auckland, Amalo Aupito, whaawitai te le lava for your time and for coming on board and sharing
your views about why it is important for our students who are attending Auckland Law School to have that support from their parents and, of course, their faiths, their churches, and everybody that supports them. It's always good to have that behind them. And, of course, with everything else that you guys are helping with, especially our good friend Jeremiah there. Jeremiah, keep up the good work. You are a superstar, and I cannot wait to see you again with all the food and everything else that you bring. But it's been a pleasure having you on Radio Samoa this afternoon. Dr. Suliana, you have a wonderful afternoon, and I'm pretty sure with all the parents listening and watching, they will get their sons and daughters interested in trying a different career, maybe in law, maybe in something else, but also attending Auckland University. Thank you so much for your time. You have a lovely afternoon and a wonderful weekend. Thank you. Likewise. Sorry for Maria. O le dawa mai mo fa funga tu le tantu tro o le tumita ia Dr. Suliana Mondi o le assistant dean le o le Moana Oceania Auckland Law School of the University of Auckland. University now o kila. E o ina i tantu walo mafanda ile tulanga le tantu la fono. E mawhea ona avea i lātou maloia, se teimi o le lumanai, mwhaiwheo ona avea i lātou mani whaamasino. Ia ma le telo isi mau ngā luenga ese, e mawhai ona tōwhia iai i lātou, pe a i umale manuia i a lātou wā onga, e misilava i lea onga lea tau loia. O lewa toi lima ma lafa meru tōni tāle o nei tūlain tolu, a wadātou tātou tala i vai whanua, e ma tala i talonga le ngana peritania le nei iawoli. Radio Samoa, kasilima i vokuru amo. Manatu le mafutanga o emahu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se haso, tatoe fia vai. Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe. Tamo sao songi mana tuai
In this update, the Prime Minister doubts New Zealand's relationship with China has been damaged. On X, China's ambassador to New Zealand has said it hardly serves your best interests when you try to promote one significant relationship by damaging another. The comments come as Chris Luxon's returning from India, where he's been aiming to grow relations and boost trade. He says the relationship with China is long-standing and important. As I've said to Premier Lee and President Xi, we've got huge areas of cooperation. We also have areas of differences, and where we have them, we raise them publicly, privately, consistently, predictably. Some parts of the economy may be out of recession, but others are not. We have positive GDP growth in the December quarter due to strong tourist spending and agricultural exports. But unemployment is continuing to rise, consumer confidence is still falling, and several sectors like construction continue to contract. JMI Wealth Director Andrew Callagher says it's a gradual turnaround. At the moment, the sort of resulting impact is not widespread, I don't think. So the agri-sector is definitely feeling it, aren't they? We know that, but not broadly evident. Police say a man found critically injured on the side of the road in Wellington's Miramar was not involved in a violent home invasion and burglary that took place nearly 20 minutes earlier. Abdul Nabizadah was discovered while police searched for the home intruder in the early hours of Monday morning. Ethan Manera has more. The 63-year-old died in hospital on Tuesday. Police now say the events weren't linked. A post-mortem shows the man, originally from Afghanistan, died of blunt force head injuries. They want to see any dashcam footage from across the suburb early that morning. An erupting volcano in Indonesia has resulted in 6 Jetstar flights cancelled in and out of Bali this morning. Local media reports the Flores Island volcano erupted overnight, emitting smoke and ash around 2 kilometres into the air. At this stage, Jetstar and Air New Zealand say their upcoming flights are not impacted. That's news. In sport, a home away from home for the Chiefs against Moana Pacifica in Pukekohe tonight. It's officially a home game for Moana, but it's being played at the home of Counties Manukau, part of the Chiefs district. All Blacks halfback Cortez Ratamus says he's hoping to hear some familiar sounds. It's actually nice to get a game in Puke and hopefully get a few cowbells out there. A bit of support for the Chiefs. And a busy day for sport. The White Ferns have won the toss and chosen to bat against Australia in today's T20 series opener at Eden Park. It's a double-header. The Black Caps play Pakistan later. The All Whites face Fiji in the World Cup semi-final qualifier in Wellington tonight, and the Warriors host the Roosters. And that's sport. Malanga tui mātua langa tui leo le whana wa o ngalau tua o ngau le rei au au leo le aso wharaile malo tu miti o mei o tau a meila o ngā i le rei fo i aso sa e anu le o bole da sa e no fo i le whale le lei o le tātou polakalame o Silva Tali e le afo le tolu i le au o le rei au le vaiga rei le tātou tala o le tau pero o le mai le lo fiso le vai tau mo lo si le fia whamei o le so langi le le tau pe ona mole mawina mai la vai le tai au au li le fo to la ta tu tini o le fiafi o le so ma fa na mo au kilani lus fu liba tikeri langi le tau o le po ana nei o lona malu e se fulu ma le lima tikeri ngoto le la i le lu minute e te ai le afa o le fitu i le po ana nei o le venga mole so an tai au so an le la i le lus fu lima minute te ai le fitu i le tai au o le whamei langi le leile tau, e angi maa lumai fo i savili, e whio lolo langi mai savili mai le taimi o le awoli mai le tui saute i sisifo. O le anga iantu i le aso sa, o le a langi le leile tau se i vanga dai fo i ia, nei savili mai le tui saute i sisifo e whio lolo langi mai taimi o le awoli ma le fiafi o le sa. Ma le asanga fua le vei aso asango au ki lani lava, e ma tele ina langi le leile tau se i vanga dai, ia nei wanga fo i ono tu ulu va salo ai nisi ro whanga ia mai hangi malu mai fo i ia le savili.
Anga ia tu I Samoa I le nei vainga o le awoli talofa o a mai outou. O le vengane I le tala o le tau mō Samoa. O se vainga o tai ingo sa vili mati munga o lo o ai I lunga o Samoa mai a mai ti munga whapea wila ma whain tili a Whia Island tino I nisi o tangi. O la mata inga mo ti munga ma mafa o lo whamalo si a pea mō lau whanua uma o Samoa. O la mata inga mō lo longa o lo whamalo si a pea mō vai tafe uma whapea no whanga a Whia ngo fie. O le vainga mo le somo Samoa o le anto olu vāvāsalo ai timu mai ma mafa e pupu whapea nei wila ma whain tili. O sa vili e whaatau tau I taimi o timunga. O le vainga mo le aso antai mo Samoa to olu vāvāsalo ai ia nei timu. O le aso sa o le ai timu pupu ma le aso ngafua o le amatele ina langi le lei le tau se I vangara ai nei timu pupu o le ai. O le tūlanga nei pe o le iai winga o le tau e le nganta mo le somo au kilania o le whai o le veiaso anto ai malo tātou whaasiro manga I Samoa. Radio Samoa.
fianga mai a tia pe tai ama DJ 651 sau ia la utina sa mo lo tu wana onga sfulu tasi miru tau te nela i tulai tonu malo atu ma tu ma tau le umalenanga ia toi piki mai le fana wa onga i le ia so for right. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tā waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafso tai mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu i fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu i fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la ko witi sfuru riva, mo i lātou e sfuru tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa Tasima i Vatolu Amo Radio Samoa Tasima i Vatolu Amo Le Jamie Ola was food tolo miru to tani li to line tolo le vaing ola holy fantasy mai ala to mita ya malu ole to mala unanga le ka fu yu baru re wa talo fa malu nga lue ya malo la se fu se manu wa mala fionga le lo fa le ali wala va sia se le bana yo le sulu me ola la le ya sul va yo sta va le ya vi ele li ya talo fa foi ta so tunu fa piona fa no mai fo ile nei o nanga to Radio Samoa. Ia matango fia lava le vai atu I wafole la sulu mai ia ma ia foi le nei taimi lo sa vale mai foi il mato la live e sa ilisa sa vale a wa foi le nei vai tau a onga foi il whanau ia me se foi tato foi I fea manga luenga le aso o hantu inga tava le nei mo le tanto o ndanga I le nei asfuri ia o taimi nei a fo faiana mato Mato stock folio le Mazda CX-9, ia Audi A5, lua fisu fa, ma lua fisu valu, lua fisu lima Toyota Hiace. Ia manisi lava le anuano lua fisu fa Jeep, o le BMW, lua fisu mai tasi, o tole matango fio ta avale a wa foi. I lau sa I vinga foi le neva I tau I ngaluenga foi, ia e mesi foi I alung fa nau ia o onga. Leli. Ia ta vale foi o piki apu ye to te le malo le tumu le fie. Ia e mau foi mato youth. Ia a fai lava I tele lava mato youth e o lo ma le Ford Ranger Toyota Oden. Ia e susko inga piki apu lava e ke o lo ma el mato fai ta vale fai foi na su mai te Vava ai foi mai mata ai foi mai te tono ai foi I tuainga piti apuye mau e tono mato fata avale. Leli. Fale tonu le so fale tongi ai tala fu e mo se so so. Ia a fa pe o mato ne e fai lava I lungo le finance
Ia whapea lava e afu e lelo suafa, fio credit check, i whai ona wa mato si akinga mako finance. Ia, i o tātou fo ia te tau lawana, toni ta so ai tā lafu a, ia wafo ina ia mea whapea, o ngai whai fo ina mato sosoani fo i mako cashback, i kulanga ia, e whai fo ina mako sosoani fo i le malu fo i o taso atunui. Ia, whai fo i whainga whia o malawa mea, o mea whapea te whainga binga tū mau. Te leilo suafa i o credit check, i o profile. Ia, le maua foi, ia i foi lo licensing e New Zealand valid license. Ia whai lawana mato sosoani foi, o e foi fia maua, ia malu foi la tunu o lo i lunga le benefiti, ia whai foi na mato sosoani e tue foi, e le ngata i le tono au kilangi. Ia, me se foi kua au kilangi, whawhako kilangi, Hamilton, Hastings, Wellington, o fia lava o New Zealand te iai, whai lawana mato sosoani lava sa vale o e tau sa ilia. Ia, whai fo i leso licensing e whai fo i ona mato whao ngā ina i a passport. Se ID lava e sosoani atu ai tau o ina tau sa ili ai se. Se u sau sa, le ne vai tau o le bisi. E me se fo i whapea fo i awa onga o le whanau. Lili, ia, nei te ui se si vainga tā wele, au mea le tātua tu si e ma le tau numero le telefoni. Ia maa sola vai aso le tala le tātua nanga ma. Ia wali, ia whaftai se o manu, ia. E tala lava i mātou mai lava i le asunga fua e tau lava i le asusa. Ia o le asusa, tō lua o mātou au whainga luenga i whaiona, tau tua le asusa. Ia e tala lava i le iwa, tapungia fo i mātou i le ono i le afi. Ia o le mātou tua atusi, pia papia o tau sa i lea sau tā vale. Sua mai le tolu se lau Grace South Roman Rewa, ia o kilangi nei. A le ngata lea, vili mai le mātou telefonu o Vaselau lua fitu Paiva ono tolu ia ono valu ia pamalia te foi o ne tanga te fo lava i numa nea o nana o lo tama whai lava e tautua lava wa se malo si o tato watunu. Le faina, ia, malo va taia malu, tau nei manu i tele ngā ruenga o toia, misi la ngā tul fai ngora viaso, longo winga o i kiro kula sa, Ia, ia, o lea lava ki luku lava lea. Wha maanga loi se si vaenga mo le vai asfo, Ia kako umalava nā te mana, me se lava lawa fiona. Ia, lelei, manu i ngā ruenga o toia le nei ia wauli, ia, tātou toi whilo i steimio mo mua. Ia, whapena fo i lea fionga. Ia, so i fwoi al tabi tai ia manu le tautou malau nangana le ka for you. Tolu se lau Great South Road i Marurewa, maua i le lan tautua. Ia, malau i le numera vala au fua o le ovalu se lau, lua fitu 5 on valu, ovalu se lau, lua fitu 5 on valu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lau se antia sfuluiva minuto te ne ia le tula e tolu toi whatala whantu e le di vaengo la woli man tuela ngan toi leo le whana wa onga lua tu wa onga o le di yaso. E a mila onga le di yas freele ma le di vai yaso li tamaiti. Sound by mo le tātou polokalambe wa lango la wira malo si e le whale ofu. Lomi e mi ti afu whape foi i a ofu ma whana. Toninga ia o reunions. Au ta alo ia matulanga ma whapena. Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ. Lunga le Facebook, lunga le TikTok. Ma lunga foi o le Instagram.
Lonu ue Samoa wai la le vasa. La le oe inu ole vasa. Okay, you see right about now, we're finna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, call me commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Some more
24 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good. I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook. Ooh, he got me in the feelings in the morning. Be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Boom, boom, you feel like you on a regular. The way your beauty stands out, me telling ya. Woman, those eyes got the fuse all over your face. Speaking your body language, cause they feeling the same. I'm smooth and it closer. Pick up the vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't pop it, come on, you can't disappear. No, nobody's in the chance, get the right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Vivianga sui fe filong yo le divai ngola wole le so for Australia so lus for tasio manti lua fe lima toi fa malo toi mantu ai lenga toi le fa na wa ngana wa ngai antui ma o te malawa ele tu wa yo nga saudi mai lomo le tanto programa sa ni fsili batali langlong ni malo si ele fleo fu ole Uncle Springs o emitia for le Uncle Anti Maleuso Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wale suia ngila wa le kio Eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Bevela Se antu le whaola wanti whamiru tau te nile a whola tolu te loa nau tau wantu nisio ma tua ma le whanau e a inga foi e le neia so whareile le tua i o a onga talo whatau maiti o a me o tau a mele a onga se anu le a onga pole sa e no whai le whale le lei numero le tātou telefonium whiona tau wala au mai iai le nei fo ia wau le manta o fie o le tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu wa tu mi sa fila onga sa e anu la onga po le sa e no fu le fale le le para wel tanto do mera now le tolu fitu tasi lima iva tolu e o le son fu i fi ele tanto sei po yo tole la ma no le mijafu o sa ni ele Uncle Springs e mo ele mijafu now le Uncle Anti ya Maleuso fai fi na lomi tolinga mo reunions tolinga auta alo ele nganta fu i le o tanto o fu ma fana
e le winter collection o le va pe leo na awanantu se temi o i luma. Ja, le UNKOZPRINTZ Facebook naam fe ole anga i lunga ma e sila ia tanto mi tiafu e la ngata ile o fu ma fa fana. Ja, mi sini si vainga le a awanantu ile luma na. Le ole fa unga ole va sonne. Ja, po le fia na ne. Ole le anta anoile awal mo na Pasifika. Ole visila. Wai le ja alo mo na Pasifika na ne. Oi le ka lunga ngi mo na Pasifika. So e mani tali ne vala melia. Tolu fitu tasi lima tolu. 5 minuti te ai fitu. Ile fia na ne. Ja anoile mo na Pasifika mai. So e mani tali mai vala mai. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it is the never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like girl face. And Molly sees his ass, she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like girl face. And Molly sees his ass, she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Super Malina, Mr. Cowboy, Bo Sam Chukuna, Lady Vang on left. Jag fyller one to lusful tassi med utan tana will July fa. Ja, for fauna to lungalos to more more to the one to program will find out. Ja, maar voor je volle baan to see you lewe ya wo ye lungalina talo fa Eva. Talo fa Eva. Hi. How are you today? I'm good. And what did you get up to at school, Eva? I had math and photography. Very good. What photos were you guys taking? Or what were you guys doing during photography? We're editing photos that we took at the shopping center. Oei, Eva.
Otara. Otara. Oh, my goodness. Was it today? We took it on Tuesday. On Tuesday. What was happening in Otara on Tuesday? Nothing. We're just taking photos around the shopping center. Uh-huh. Are you in college? Yes. And what year are you in? Year 11. Year 11. So first year of NCEA. Yeah. Do you know what you want to do when you graduate? I want to be a lawyer. You want to be a lawyer. And why would you want to be a lawyer? Because it seems fun. It seems like fun, eh? And they pay well too. Oh. Yeah. But it's a lot of hard work. Oh. Mm. So you put in the time and the effort. I'm pretty sure Auckland Uni will take you in. No problemo. Oh. Yeah. Okay, very good. Looking forward to the time when you enter Auckland Uni or the Auckland Law School. Good to have you today, Eva. We've got Kingston. Talofa Kingston. Oa mai oi. Ya manu e whawhitai. Yeah. Wa oi. O le fui ai manu ia whawhitai a Kingston. Oa me sa fui leo. E le alua ua unga. Le whai le parents interview. O le parents interview. Wa umala le parents interview. Iyo. Whamaila ia umatua ia. Manga ia. E mang o le Kingston. Ia le te lea. E reo whalong kai le whaiau. I whalong. E uska istamaro. Iyo. Le wala me sa fai le whale wanga sa ngofurfa. Whai le kushi. I, o le ala kushi nga sa. O le article of faith. Article of faith. Oh, okay. O yo nasa fai taulau tusi. Ia, lele. Whaafianga e maka TV ngai aso. Iyo. Whaafianga e maka TV ngai aso. Oi, Ngā re whaakorua, Iyo. Ia wa e isi mela a whai Ali Kingston. Yeah, lele. Good to have you on the program today. We also have Amy. Talo for Amy. Talo for Sarah Manua, mai oi. Manuia whau. Tai ea mi lea o ngā Amy? Manuia whaftai. O la lau senga le wei? Senga inga. Wa senga iwa. Kolisi, Ioi. Ia. E a mai la le a fo. Ia le vai a solo ntolo le masino mati. E ye ni mea whainga tāua e whenga i mo i lea. Le ai. Le, whenga o fia meo. Ioi. Aola. Whera kolisi le wei, ia. Amy. O le kolisi a Sofiku. A Sofiku i whea lea. I o Mangry Bridge. Mangry Bridge. E tau tele ni tami tolo tau au ngā Amy. Ioi. Matai mo se lima se lau. Pe Ova. ova. Oh. Winga ia. Ongo se lau, fiku se lau. Ioi. To a tele a ia lele. Wala mi sa whia onga le nius. Sao le mako kwaia i o le kifanga. Ui. O le a tana tau manta matai. O le aka a tina. So, wa ai le ye o lau ko o mako kiri maka. Sei fai mai la sa talali em. E ta tau na manta o mata matai fo i mantou. Ioi. O le mafua anga. E mana ia leo ai si tangata e manga fo i le himalia o le lumatua le kokongo le aka. Oh, o lono winga e manga ia leo lau fai. Pese, to e malia le lo matua. E ei se le sona na e maua mai leata. Ioi. O le ale le sona le na maua mai leata. E awa le fefe ai tu lai te usu se pese luma tangata e awa le fefe. Aua le fefe i luma o tangata. Well, o tanto umalawa i ele teimi e tawina e tu i luma o tangata mwhai sau tala. Ioi. Ioi. E a mata mai lai whiana e tu i luma o tangata. Luma i moalo a inga. Ia. To aku le vasenga. Ia. Malo tangata uma. Mana ia. Mano.
Le ia se si me te tau e kere kau anu fue le aunga. Te le tau anu fue le aunga le whaiwhi au. O le aunga so sam. Ia po o le primary, po le a. Po le a lava. Se a mata mai lava i tono le whani. Whata i teina e tūilunga e whai tau tuspa ia. Pe te tūilunga e whai sau tau tālanga. Pe tūilunga e whai se te talo. Pe taimi le pese lotu. Ia o le lotu i le fia. Fipo le tai au po le a lava le te. E amata mai tu tonu o le ainga. E ke anu aku voila i whafo. Ua e alu male a to. Ia ua makua le to iei masau fifi. Ia, 10 out of 10 e fia se rating o le anta le ari e. Se lau. Se lau vai se fu. Ioi. Makua maka o kia longo ingana ka unga orke maka maka a. Ioi. Lele, ia. Se muse kupe. Tangi Amy, lelei, le tanto sili. O le fifiana nei le 5 minuti te aile tu lai fitu. O le anta alo ile moana Pasifika, o le sili la. O ile ura kapire ta alo nane. Male au ale moana Pasifika. Ia si tato wanga ia tu le tanto wo. Ia. Eva, who's playing tonight against Moana Pasifika? The Chiefs. The Chiefs, and who's going to win? The Moanas. All right, you reckon? Yes. Yeah, Lily, well, all the best. Who's your team, Eva? The Moana. Moana, all right. Well, you guys don't have Adi tonight. Oh. Yep. Because he's injured, quite a few injured players too. But hey, you never know until the final whistle blows. Oh, yeah. Yeah. All right, any plans for the weekend, Eva? Going church. Tomorrow, Sunday? Tomorrow. Tomorrow. So you're prepping today? Yes. Yeah, Lily. Manatua mi mantu ye le lotuani, Eva. Yeah, and but we foi long time poinga nani. Wale la po fa le Chiefs la a poido. Yeah. Hello Vantu. Yeah, Lele Kingston. Hello Sifi. Malo de Sifi surely. E mo ina kwat. E fia ai malo de Sifi ngang. Kolulua. Kolulua e fia. Fulkol. Te fu. A we ke fa vai vai loko Ivani Kingston. Lele fa fe tai. O au me fa le nei weekend na Kingston. Mo vai atu ko fefa uma. Ka aloa u ka longa le kiwi. Ka alo e ka no ka longa ka fiti. Le football. Football. Oi sole. I football. O a fe lotu. Tai a plasa. Aso sa. E ke alo lokulesa. Ioi. Ia le. Va ai sa me o nga fa le nei weekend na wanga ki ia o nga foi. No. I a lofa tele antu mo fa longa mai po yo tole la man ma lo le mi chafu mai le Uncle Sprint. Well. Okay. Fa te le vala mai yelo fan tu lo matua mal tu ina mal tu ainga ia le lei Amy o te lo na we mo wal tan. Ioi. Oi foi le ta alu. O Sifi. O le Sifi mai. Moana. Ia, oi ma lo. Se Kingston e ma lo Moana. E fia e ma lo el monanga. Kolu le fia. Le kasi. E se marcou logo que kene. Fa tai Amy mo le vala mai. Ja, o a fu ngol nei weekend. O le la fai ma ko loku. Ia. O le kapenga mo boia le fale. Ma fai a fe au. Ia, o le kokonga inga u kape. O le pasipori, pasima. Ia. O le chopstick au. O lu au ma le pasta. Wala, sorry. O le fa le ngari kokonga iri. Oh. Fa te le Amy manuia le sapantia tai au fa te le vala mai. Ja, fa fonga mai po ile la man malo. Oilo. Ja, alo fantu man wheel de ye viela da. Moana Pasifika ta alo na nei male Chiefs. Ye pole a woman tai. Lima biru te al fitu. On the so on tuila ia kasi ka longa ngangi. Da. Ja, on the so on tuila la ile mal ta longa tai al for the Highlanders mal Reds. On the Blues mal Crusaders ile lima biru te al fitu le fia tai au. Waratahs mal Brumbies a for le po. O le Western Force mal fi Jane Drua ile waulia la sa. O ile fia la sa. Lo te ventui
lima miru te ai le fitu i le fiafiola sa tamaiti fa te tele mo le vala mai fa te atu e matua mo le fa avro ino le taimi e vala mo yo to le fa na e vai to tasiel tanto programele ni faia ole tanto se ia ona tama vai lo le tanto ai sound my telephone mai Australia alo fa tu tamaiti. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some time ago, people around the world were in shock and grief over the sudden death of the king of pop, Michael Jackson. Yet even though Michael was loved by hundreds of millions of people, his lawyer said, Michael Jackson was the loneliest person I've ever known. Even Michael's increasingly unusual behavior showed how desperately he was searching and starving for real love and close relationships. The famous movie star Marilyn Monroe, shortly before her tragic death by a drug overdose at the young age of 36, said this, "I belong to the world because I never really belonged to anyone." A song says, one is the loneliest number. And it's so true, because we humans were not made to live life alone, but to be connected with other people through close, caring relationships. If I'm the only one in my life, I will suffer or even break down emotionally, physically, or mentally. That's why isolation is insane for us humans. Being cut off from other people is like a tree branch cut off from its trunk and roots, so the branch just rots and dies, since its source of life is gone. Everybody needs somebody. We need love and other people, like we need air to breathe. In Spain, a woman was discovered dead in her home. She had actually died 6 years earlier, but amazingly, her body had not decomposed because of the salty seaside air in that area. No one had reported her missing because she had broken off her relationships with everyone, including her children, whom she'd not spoken to for years. If you knew you were going to die in just a few weeks, you would grab tight to the people you love. And if you were alone, you'd look fast for someone to love, so you wouldn't die alone. A song entitled Desperado puts it this way: your prison is walking through this world all alone. Your pain and your hunger, they're driving you home. Why don't you come to your senses? You better let somebody love you before it's too late. So won't you open your heart and ask the one who gave you life and who is love itself to come into your life and fill that emptiness only He can fill. Jesus promises He will never leave you alone or lonely. Just think a minute. Sila manchang of fiola fe au jang wana mai le pola kala mele think a minute. Never be alone. Yeah, you don't want to be alone when you are walking this earth. Ele au ngalime na ta ole no futo tas. Va aisa woi te tala no yai. Va aisa tangata e te lua sa vani fa tas. Sila manchang of fiali tamaiti. Ja, lalik ole afayele tanto sei poio tole na manumano ile failongo saunia ele Uncle's Prince. Ole na waluan tu le tanto vili. Boio tole manumalo ile failongo le saunia ele Uncle's Prince. Ja, lalik mai o te fia failo atu ole o manumalo ile tanto sei ile neiva yaso ole tai le sua fa ya lewa a fa yo le te ma to mai ya o le wa manu ma no fa tinha to malena vala mai le so fua e o mai I le so wa yo me on ai fa so so ni lo ainga so so ni yo man tua ya misel to ina malo mo tua ma wa yo fa amriang ai fa te tele man tua le fa ro ino le timi vala mai le fa na le man to polo kala me officially mentally se yo le so fua le so a le lo fo le tua. But we until the weekend to my team o to ai nga lo fan tu lewa wala au mai lo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole wa to lima mala fa bidu tun tale ole to life fa Samoa wo to lunga tu na se to mo ele de ya so for really
e ma le ring fo I va so an to le asa ngana wale tau ta mali I le tanto ma tanga ia po to la wale tau tai le Jamie Sassi e la ai filo I le nave so fo pe a filo ngalo ye le tanto tapa au sili I lunga tala I vai fanua mai Australia le I filo July fa so wil de fo ta si mele fionga ya le anto severe ia tu te mafuta se ulia le fitu le fiafiana nei tau lunga le tau tua wha ua le Radio Samoa e le uso ia sau siu whanua siu siu e o la fau tua mai tua I miro moa o le ngalo le Tia's barbecue e matau tia le menu nawa iai e mo I tātou a nei sa o lunga le Facebook a Tia whailau tusi Tia e te bawa I le menu o le Tia's barbecue alo whantu mana tua whala le penisula mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafianga ie mama atene matama